ao encontro. Bon día a todas e a todos. Nada, benvidas, benvidos. Vou empezar a presentar os membros que teño aquí comigo na mesa, que van a facer unha intervención de 10 minutos. A ver se non me equivoco. Vamos alá. Teño dende a plataforma dos ninguéns a Carla Leiras, benvida. Pola Asamblea Popular de Vigo, Paco. Podes levantar a man, Paco, para que... Genial. Carlota, dende a PAP, benvida. Quinteiro, dende a Couga, benvido, Quinteiro. Quique Costa, da plataforma da Hepatite C, benvido. Ricardo Castro, da Central Unitaria de Traballadores. Benvido, Ricardo. Bueno, nada, non me enrollo máis. Falarán 10 minutos cada un. Vou a invitar a subir ao noso secretario xeral, Camaño, para que abra este encontro. Nada, un aplausiño porque estou un pouco así nerviosa. Gracias. Eu son Balbino, un rapaz da aldea, como quen di un ninguén. E ademais probe, pero da aldea tamén é Manolito, e non hai quen lle tusa, a pesar de o que lle aconteceu pola causa miña. Fóisenos Xosé Neira Vilas, un bo e xeneroso. Cos bos e xenerosos e coas boas e xenerosas é como podemos transformar o país, como podemos cambiar esta sociedade coa implicación, co combate, co compromiso, con claridade, estendendo a loita social en todos aqueles nichos reivindicativos que nos plantea hoxe o capitalismo. Vou a ser moi breve porque os protagonistas este elenco, que eu penso que é un elenco de luxo, eu digo no sentido da traxectoria longa, dilatada, de compromiso das compañeiras e dos compañeiros que están na mesa e, por suposto, daquelas compañeiras e compañeiros que estades, que vamos a estar aí, que non sodes menos. Xa aproveito para aclarar de que isto é aberto, organiza no CUT, evidentemente, pero aquí non temos intención algunha de sentar cátedra. Nós vimos a aprender de vós. Pensamos que é un momento que os movimentos sociais, nos cales nos incluímos como sindicato alternativo, sindicato de clase combativo, estamos nun momento que hai que reflexionar. A sutileza e o poderío colosal dos instrumentos do poder, dos instrumentos dominantes, tenos que facer reflexionar respecto do que estamos a facer. Moitas veces, aqueles que levamos meses e meses e anos na batalla, fai mella en nós o cansancio. Non nos podemos cansar. Isto é para os homes e as mulleres que non nos cansamos. E para non cansarnos temos que ser autocríticos, facer paradiñas no camiño e decir, pensar, reflexionar a onde imos, de onde vimos, quenes somos, que queremos e que estamos facendo. Moitas veces nos laiamos, e non me diredes que non en calquera unha das plataformas antes aquí, sempre somos os mesmos. Isto non avanza. Este veu aproveitouse de min e ora non ven. Eu axudeille e ora non me axuda. Cantas veces facemos esa reflexión? O individualismo e o egoísmo é unha maldade intrínseca ao capitalismo que corre polas nosas veas. Pero tamén é responsabilidade nosa facernos autocrítica e non chuspir para fora botándolle a culpa aos demais. Moitas veces, desde o noso punto de vista, e modestamente, moitas veces a culpa está máis en nós que nesa xente
que a veces criticamos, que está desesperada e que nos falla. Temos que depurar, perfeccionar a metodoloxía para incidir socialmente. En ese sentido, este encontro o planteamos con toda a liberdade do mundo, aquí cada un pode dicir o que queira, pero isto é para construir, para seguir facendo rede, porque unha das reflexións que ten feita a CUT é que separados non imos a ningún lado. Ou hai unidade a todos os niveis ou vamos a fracasar. Cando convocamos este evento non nos imaginábamos, sin estar fora da realidade, de que, ademais da pancarta do fondo, tivera que presidir este evento esa pancarta, Galicia pola paz contra a guerra imperialista, non a guerra imperialista. Estamos nun momento histórico, compañeiros e compañeiras, que é moi complicado, é moi complexo. Temos que ser moi intelixentes. Esa é unha mostra a onde poden chegar. É a guerra imperialista que ninguén pense que nos queda lonxe. A guerra imperialista está aí. Non nos debemos de deixar embaucar. Para nós é igual o terrorismo de 4 psicópatas en nome de calquera religión como o terrorismo permanente do Estado, dos estados capitalistas, que son quenes provocaron ese último factor chamado terrorista, ou que lle chaman terrorista. Temos que ser coherentes con eso. Precisamente ás 12 vamos a facer un oquiño e vamos a sair todos coa pancarta, porque nós estamos contra a guerra, pero a guerra imperialista. Non vamos a permitir, polo menos algúns, que sutilmente nos veñan falando con ambigüedades, facéndonos ver que a guerra é dos yihadistas e non é daqueles que se enfrascan na bandeira gabacha. Temos que ser claros neso. E iso ten moito que ver coa loita dos movimentos sociais, cada un no seu lugar. A Spaz, coa combativa, heroica, exemplar batalla pola vivenda, os camaradas da hepatitis C, que vou a contar, loitando pola vida, polo seu dereito á vida, os compañeiros de Ninguéns da Asamblea Popular de Vigo, facendo traballo asistencial, solidaridade. Que complicado, verdad? Temos que facelo máis fácil, coordinando, creando sinerxias, chegando a puntos de síntesis que nos motiven a todos para camiñar todos no mesmo camiño, cun respeto escrupuloso a cada colectivo, a cada movimento social e a súa autonomía. Ánimo, vamos a participar, afortunadamente todos e todas. Afortunadamente temos tamén unha moderadora de luxo, pero cuidado con pasarse no tempo, porque dura e fai falta. Pero pedimos desde aquí, e remato, de que tratemos de obxectivar. Tratemos de obxectivar. Nós, evidentemente, non vamos a contar as batallas que temos na CUT. Penso que non é o momento. Nós queremos construir. En ese sentido, penso que hai que enfatizar naquelas claves, naqueles factores que nos unan, que nos creen esas dinámicas de coincidencia, de confluencia na batalla social. Grazas. Bueno, vai a comezar a súa intervención, como dixen antes, Carla, que ven polos Ninguéns de Vigo. Hola, buenos días a todas y a todos. Yo vengo en representación de Os Ninguén Soy, pero somos muchos más. Y os resumo rápidamente lo que hacemos en el colectivo y después, como decía Camaño, vamos a intentar hablar un poquito de las dinámicas de trabajo conjunto para ver si entre todos encontramos la manera de coordinarnos y no estar aislados, ¿no?, unos de otros. Os Ninguén somos un colectivo de Vigo, tomamos nuestro nombre del poema de Galeano, que es un autor muy admirado por nosotros, y lo que pretende ser es un espacio de encuentro para aquellas personas que pertenecen a los sectores empobrecidos de la ciudad. Sucede algo con estas personas, que es que no están politizadas. Hablamos de politizado siempre no desde la óptica institucional, sino
como pues, un instrumento de trabajo común para pelear por su propio futuro, ¿verdad? Son personas a las que el poder político no teme precisamente porque no están organizadas. No están organizadas por varias razones. Las plataformas de organización ahora mismo, como puede ser, por ejemplo, un partido político, no van a acudir a gente de la que no pueden sacar ningún rédito electoral. Los sectores empobrecidos en muchas ocasiones ni siquiera votan. Son personas tan ocupadas de su propia supervivencia que obviamente no tienen tiempo para estar pensando en este tipo de instituciones políticas y están pues un poco deslavazadas en ese sentido político, tampoco en sindicatos porque los pobres no pagan cuotas sindicales. Entonces, bueno, hay unos grupos de gente que no son nada minoritarios, sino que es una parte muy importante de la población de Vigo. No, me atrevo a decir que 1/3 de personas que lo están pasando mal, que están en una situación de desempleo, de precariedad, que no llegan a fin de mes, no pueden calentarse por las noches, tienen problemas de suministros básicos. Esta población es un número muy, muy importante, pero digamos que no está suficientemente organizada y, por lo tanto, el poder político no les teme. No teme una gran movilización que provenga de este tipo de personas, ni tampoco teme pues, un descalabro electoral que sea relacionado con ellos, ya que, ya digo, no están politizados. Entonces intentamos crear ese espacio de encuentro para trabajar todos juntos en un plano de igualdad. Y bueno, también intentamos esa pelea institucional, que es la que menos nos gusta, pero que es necesaria para exigirle, en este caso a las instituciones, Xunta de Galicia y Concello de Vigo, que haya unas mejoras en las condiciones de bienestar social. Creemos que sí que se tienen que ocupar las instituciones, en este caso, de este servicio, porque muchas veces echan balones fuera y dicen que se tiene que ocupar colectivos sociales o las propias ONGs. Estamos pagando todos unos impuestos que tienen que revertir en la prioridad de las personas, ¿no? No hay suficientes trabajadoras sociales en el ayuntamiento, una ciudad tan grande, hay un retraso en las ayudas sociales de unos 8 meses y también tenemos pues ahora mismo un gran problema en el albergue, que no hay suficiente espacio y la gente no puede acceder y está durmiendo en la calle. Consideramos que en una ciudad en que se está haciendo un desfile constante de ornamento y de utilización que ese Departamento de Bienestar Social llegue a ser el que se está publicitando. En ese sentido, queremos también hacer contradiscurso, un poco enfrentándonos a las instituciones que en los medios de comunicación reflejan que Vigo es una ciudad rica, sin ningún tipo de problema, como los que acabo de mencionar, y nosotros queremos dar a entender que esto no es cierto, ¿no? Que tenemos muchos compañeros que lo están pasando mal, que no pueden acceder ni a lo básico y que el resto es simplemente una propaganda política que en ningún caso es cierta, y queremos que haya una plataforma de denuncia que podamos utilizar para denunciar estos casos, ¿no? Explicar qué es lo que está pasando en realidad y hacer que no haya una sola línea editorial informativa, porque esto está haciendo muchísimo daño en la propia empatía de las personas. Después también queremos usarlo como colectivo para denunciar este tipo de casos concretos, ¿no? El trabajo en la calle es de lo que más nos importa, consideramos que es un vehículo que sigue vigente y que necesitamos utilizar, señalar cualquier tipo de abuso, siempre pues, en la calle con concentraciones, manifestaciones o lo que haga falta. Y bueno, después también tenemos colaboradores, profesores, educadores sociales, psiquiatras que forman la parte, digamos, de ese foro socioeducativo, un poco con la intención de hacer pedagogía sobre la pobreza, ¿no? Que hay mucho desconocimiento y los datos que nos llegan muchas veces no son reales por la imposibilidad de hacer estadísticas sobre ciertas cosas. Y estas personas pues echan una mano un poco haciendo ese tipo de talleres y ponencias para que nos acerquemos todos un poco a esta realidad. Luchamos también contra el estigma de las personas que lo están pasando mal, porque en la ciudad de Vigo se está marginando lo que se llama aporofobia, el miedo y rechazo a los pobres, se está marginando directamente a personas que tienen este tipo de problemas y queremos que haya un acercamiento. Queremos sentarnos todos, como digo, profesores, educadores sociales, abogados, pero también prostitutas, toxicómanos, sin techo, sentarnos todos juntos y trabajar en ese plano de igualdad contra la fractura social. Y en ese sentido creemos que queda todavía mucho trabajo, pero bueno, estamos muy confiados en que lo importante aquí es la gente y lo que podamos aportar entre todos.
Al margen ya del colectivo, lo que comentaba el compañero, nosotros creemos firmemente en el trabajo de las coordinadoras. Formamos parte de la Asamblea de Movimientos Sociales de Vigo, que es una coordinadora local de movimientos preocupados por el bienestar social. También de la plataforma Stop the Tip, lucha internacionalista contra los tratados de libre comercio. Y, por supuesto, de las marchas de la dignidad. Las marchas tienen un lema que es Pan Traballo e Teito, de dignidade, bajo el cual nosotros obviamente nos enmarcamos, nos sentimos representados y por eso estamos ahí. Sí que notamos que últimamente, pues con el tema de las elecciones y las problemáticas que hay cada uno dentro de su propio colectivo, pues que es complicado articular ese trabajo común. Y bueno, en la parte del debate sí nos gustaría conocer la opinión sobre todos de si consideráis que ese proyecto y cualquier otro que coordine las fuerzas de los agentes sociales son viables, si existe ese compromiso por parte de todos y analizar un poco cómo se podría articular. Desde luego nosotros sí que creemos en esa lucha conjunta. Sabemos que hay muchas diferencias entre nosotros, pero al fin y al cabo estamos en la misma trinchera, que es la lucha por una justicia social, y seguro que nos acabamos encontrando en el camino. Muchas gracias. Bueno, graciñas, Carla. Ahora vai a falar Paco dende a Asamblea Popular de Vigo. Eso es porque también no me habéis escuchado hablar. Bueno, yo antes que nada quiero pedir disculpas porque yo me siento gallego, yo sabéis que soy de origen andaluz, pero realmente mi origen es gallego. Yo tengo un defecto y es que hablo mucho. Y al hablar mucho, el conocimiento de gallego que tengo realmente se me queda pobre. No lo manejo, ¿no? Entonces, insisto, quiero pedir disculpas porque me voy a expresar en castellano. Cuando pueda, hablaré en gallego. Es uno de los deberes que tengo pendiente. Bien, la Asamblea Popular de Vigo Continua nace un poco con unos objetivos muy generales. Es decir, aquí la compañera habló de un sector a lo que están atendiendo. La Asamblea Popular hacemos nuestro los lemas de la marcha de la dignidad: pan, trabajo, techo, no a la OTAN, no al pago de la deuda, renta universal. Nosotros lo que aspiramos es a ser un organismo, un mecanismo resolutivo. Es decir, si se nos precisa en un sitio, nosotros como asamblea vamos allí y hacemos lo que podamos, difundimos, los apoyamos, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el objetivo como colectivo que tiene la Asamblea. Nosotros, y en vista a la situación actual, consideramos muy importante este encuentro porque proponemos, no una propuesta concreta, pero sí proponemos, porque existe una necesidad, como decía la compañera, existe una necesidad de que nos coordinemos, existe una necesidad de hacer un calendario que significa lo siguiente: nadie tiene por qué renunciar a sus reivindicaciones, ni mucho menos, ni mucho menos. Pero es cierto, y todo el mundo lo sabe, que un día concreto, X día, coinciden 3 o más concentraciones. No es tan difícil, no es tan difícil. La gente, los activistas, por desgracia, no somos tantos. Nos conocemos. ¿Por qué no hablamos entre nosotros y hacemos un calendario con el objetivo de que cada reivindicación nuestra tenga más difusión, más fuerza, y no lleguemos a decir esa coletilla que a veces es muy jodida de decir siempre somos los mismos? Mentira. Eso es mentira. No siempre somos los mismos. Si fuese así, yo llevo ya en esto ya 40 y tantos años. Evidentemente, si fuese así, ya no estaríamos, joder. No es cierto. No somos siempre los mismos. Cada vez se va sumando más gente. Pero también es cierto que se sumará más gente si nosotros, además de reivindicar a cuestiones propias, sectoriales, legítimas, si además de eso nos preocupamos de concienciar, nos preocupamos de organizar nuestras propias fuerzas, desde un punto de vista colectivo también. Si yo necesito, como Carla, como Carlota, como los otros compañeros, si yo necesito
hacer visible este problema, no solo basta con denunciar, sino que tengo que hacer un trabajo de concienciación de la población. Y para concienciar también hay que organizar. Y para organizar tenemos que tener conocimiento de las fuerzas que están organizadas. Hoy en día, hoy por suerte, aquí hay representantes de muchos colectivos, muchísimos. Entonces, yo pido que este primer encuentro, para mí que sea el primero, pero el primero de muchos encuentros, sirva para eso, para hacer ese calendario que nos sirva a todos, insisto, no para dejar de un lado nuestra reivindicación o poner esta por encima de esta, porque no es cierto, todas, absolutamente todas las reivindicaciones son legítimas, todas, desde la más pequeña a la más grande, todas son legítimas. Por lo tanto, es cuestión de que hablemos, de que nos organicemos, de que hagamos un calendario muy simple, muy sencillo, y que de vez en cuando, si hace falta, de vez en cuando nos juntemos todos, todos los representantes de los colectivos, evidentemente, y veamos el estado de la situación, porque, por ejemplo, ahora mismo sabéis de sobra, no voy a decir nada nuevo, yo pienso que existe un estado de emergencia. Estamos inmersos en una situación de preguerra, por no decir ya de guerra, ¿no? El hecho de que aquí no nos estén bombardeando no quiere decir que España no vaya a bombardear, porque lo está haciendo. Ya lo estaba haciendo antes, no es ahora nuevo, ya lo estaba haciendo antes. Y que ese estado de guerra, además de lo injusto, además de todo eso, nos pone a nosotros mismos en una situación en un estado muy peligroso. Nosotros que somos activistas, me refiero, nosotros debemos ser conscientes de esa situación. Aquí no es cuestión de la política, no es cuestión de política, es cuestión de conciencia, es cuestión de saber estar, es cuestión de entender lo que pasa a tu alrededor. Por lo tanto, mi llamado fundamental en este momento es que entre todos intentemos hacer ese calendario, que este sea el primer encuentro de otros muchos, y un apartado que hago, consideramos que la Marcha de la Dignidad es un movimiento que unifica luchas. Yo muchas veces lo he explicado, yo soy comunista, tengo mis principios y tengo mi forma de entender la vida. Sin embargo, yo en la Marcha de la Dignidad me he sentado con una persona que es anarquista, con una persona que es independentista, con un compañero que es reformista. Yo soy rupturista, jamás en la vida he ido a votar, pero eso no significa que yo no respete al que vaya a votar. Yo me he sentado en la mesa de la Marcha de la Dignidad y he ido codo con todos los compañeros. ¿Quiere decir esto? Que existen formas de que nos podamos entender. Simplemente es querer hacerlo. Por mi parte, y de momento, decir no a la guerra, nos veremos a las 12 ahí y nos veremos en adelante, nos veremos y a ver si además sale una iniciativa de enfrentar esta situación de preguerra que considero que es vital y necesaria y lo demás, para adelante. Venga, chao. Gracias, Paco. Ahora damos paso a Carlota polo PAP. Hola, buenos días a todas y a todos. Me llamo Carlota, soy de la plataforma de afectados por la hipoteca de Vigo, Tui y Baixo Miño. La PA forma parte también de las marchas por la dignidad, como no. Reclamamos pan, traballo e teito para todos. Formamos parte de la Asociación de Movimientos Sociales de Vigo y estamos totalmente de acuerdo con que los movimientos sociales tenemos que coordinarnos e intentar apoyarnos más unos a otros, porque realmente al final luchamos todos por una vida más digna. Os voy a explicar un poco lo que es la PA. La PA nació en Barcelona hace 6 años y mismo hay más de 230 PAs en todo el Estado. Aquí en Vigo llevamos 4 años trabajando con casos de familias de Vigo, de Mos, de Porriño, de Redondela, de Salceda, del Baixo Miño. Y la plataforma la formamos personas normales, personas de todos los ámbitos profesionales, con un denominador común, que es la lucha por el derecho a una vivienda digna para todas. La PA funciona de forma
No se le cobra absolutamente a nadie por ayudarle a solucionar sus problemas, por los desplazamientos que tenemos que hacer, ni por ninguna de estas cosas. Por eso tenemos en la puerta, aprovecho para recordarlo, una mesa con cosas que vendemos, que es de lo que nos financiamos. Y ahora mismo también con Lotería de Navidad. Bueno, hacemos todo esto porque somos conscientes que todo lo que está pasando desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, todos estos desahucios que llevamos años sufriendo, esta situación de desamparo que sufren las familias no tendrá solución hasta que todos y todas luchemos juntos, nos unamos para reclamar, para defender a voz en grito, si es necesario, nuestros derechos. Tenemos que darnos cuenta que hemos sido víctimas de una estafa inmobiliaria, de una gran estafa orquestada desde las entidades financieras, pero también desde el gobierno del PP y antes desde el gobierno del PSOE. En estos años hemos tenido que oír decir al gobierno de turno que nuestras peticiones eran descabelladas, que la dación en pago y el alquiler social supondrían un descalabro financiero para este país. Bueno, pues a día de hoy firmamos daciones en pago y alquileres sociales y desde luego el país no se ha ido al tacho. Esto nos da una vez más la razón cuando decimos que nuestras peticiones son siempre de mínimos, y quisiera dar unos datos muy breves. El año pasado en Galicia se practicaron 2.519 lanzamientos. En el municipio de Vigo tenemos alrededor de 21.000 viviendas vacías. Se calcula que no existe un censo oficial, que en Vigo hay entre 200 y 300 personas sin techo que duermen en la calle. Esto resulta intolerable en un país con un parque de viviendas vacío enorme. Tenemos entre 450.000 y 600.000 viviendas vacías, según los diferentes estudios. Esto contrasta con un índice de viviendas de protección oficial de un 1%, en relación con el 18% de los países de nuestro alrededor. Y una última cifra, Galicia sufre 7 desahucios al día, Vigo alrededor de 4 diarios y el 60% de ellos son de alquiler. ¿Qué pedimos desde la PA a las administraciones públicas? Bueno, estamos llevando a cabo una campaña de unas peticiones de mínimos que se llama Exigencias PA. Exigimos 5 cosas. Son 5 medidas que consideramos que son imprescindibles, que son de mínimos. La primera son medidas de segunda oportunidad. Ahí tenemos en cuenta la dación en pago retroactiva y la condonación de la deuda, la eliminación de las cláusulas abusivas, de estas famosas cláusulas suelo, intereses de demora y todo esto. Consideramos que la primera vivienda tiene que ser un bien inembargable, eliminación de los requisitos restrictivos para acceder a la moratoria de los desahucios para una vivienda habitual. Con esto queremos decir que las personas que están pudiendo acceder a este tipo de código de guindos y moratorias y demás, son muy pocas porque los requisitos son tan restrictivos que la verdad que nos cuesta bastante encajar que entren las familias y esto es totalmente, es indigno. El segundo punto de estos 5 es el alquiler digno. Queremos regular el contrato de alquiler introduciendo mecanismos de seguridad como la estabilidad en la renta y alargar el plazo mínimo de alquiler a 5 años, que ahora mismo sabemos que son 3. El tercer punto es la vivienda garantizada. Queremos garantizar por parte de las entidades financieras un alquiler social a las familias que han tenido que ceder su vivienda en dación en pago y que no dispongan de otra alternativa habitacional. Queremos garantizar el pago del alquiler a las familias en situación de vulnerabilidad para evitar los desahucios. Tolerancia cero al desahucio sin que las administraciones garanticen un realojo adecuado. Creación de un parque público de viviendas a través de las viviendas vacías en manos de entidades financieras, fondos buitres y del Banco Malo, de la Sareb. En todas estas medidas
El precio de estos alquileres no puede superar el 30% de los ingresos de la unidad familiar, incluidos los gastos de suministros. Y en caso de que los ingresos no superen el salario mínimo, o sea, 648,60 euros, el alquiler tendría que ser de un 10%, incluidos también los suministros. El cuarto punto son suministros básicos, que es impedir los cortes de suministros básicos, agua, luz y gas, lo que todos conocemos como pobreza energética, pago de suministros básicos para las familias que estén en esta situación y llegar a un acuerdo con estas empresas suministradoras para garantizar este derecho. Y el quinto punto y último es creación de un observatorio de la vivienda que estaría compuesto por representantes de las instituciones y de la sociedad civil y sería el encargado de investigar, analizar esta situación de la vivienda en España. Entre sus funciones creemos que deberían estar hacer censos de viviendas vacías, hacer seguimientos de las políticas públicas y elaborar informes. Estos 5 puntos son nuestras exigencias que hemos presentado a nivel local con mociones, a nivel autonómico y a nivel estatal con reuniones con los partidos políticos, aprovechando, como no, las elecciones del 20D. Y que si en estos puntos estén presentes en materia de vivienda en sus programas electorales, lo que sí que tenemos muy claro es que no les vamos a votar. Creo que tenemos que recordar una frase, para nosotros es fundamental: sin las 5 de la PA yo no os voto. Es la campaña que estamos sacando y os lo recuerdo así brevemente: dación en pago, alquiler asequible, stop a los desahucios, vivienda social y suministros garantizados. Esto es un poco lo que estamos haciendo ahora mismo desde la plataforma y bueno, si después tenéis alguna pregunta, estaremos encantados de responderla. Y en principio nada más, apoyar, como no, a las 12 el no a la guerra. Gracias, Carlota. Ahora vai a intervir Quinteiro de Acouga. Ben, teño que empezar por dicir que a Acouga é un intento de organizar as persoas en defensa dos seus dereitos nunha sociedade consumista e abusiva, non? Naceu primeiro unha asociación de usuarios de caixas de aforros e bancos que tratou de atallar a conspiración pola que o poder financiero apoderouse de todas as institucións, primeiro da banca pública e logo das caixas de aforro, facendo unha auténtica conspiración trapallada e tal, non co consentimento das autoridades, senón coa complicidade, porque neste país as autoridades están ao servizo e ás ordes do sistema financeiro internacional, que o único que quere é ter as millores ganancias. Como o encontro se refire máis ao futuro, porque eu non sei o que pensades vos, pero eu teño aí clavado un 20 de dicembro que vai a ser fundamental, pois vou a tratar de dirixirme desde a perspectiva, digamos, de análisis da situación, voume máis a dirixir eso, porque oíndo o que se oye, oíndo a participación de todos os que estades aquí e das institucións que estamos a traballar tratando de cambiar o mundo, creo que estamos orillando, que non nos damos conta de que estamos sendo moi hábilmente traballados. Recordo unha visita que fixen sendo un neno a un laboratorio onde tiñan un lugar acotado con un laberinto onde andaban uns ratos por ali correndo, onde encendían luces e tocaban unha campaniña, tiñan un laberinto, tiñan un muiño e os ratos pois iban comportándose según o que lle tocaban. Pois esa é a impresión que me dá a min que está pasando nesta sociedade, que estamos sendo moi manipulados por uns medios de comunicación, por uns sistemas que o que busca é que seamos nós os que teñamos a responsabilidade de facer o que eles queren a base de reflexos condicionados e que nos miramos moito polo ombligo cando o que temos é que tomar conciencia de cal é o noso obxectivo
que é o que necesitamos e o que realmente o país necesita. É moi fácil pensar que o problema inmediato é o que hai que resolver, pero o que hai que buscar é a fonte dese problema, porque a labor que fixo, por exemplo, quen falou antes que eu, a Asociación de Afectados pola Hipoteca, é importante, é valiosa e incluso heroica, pero eu creo que se cometeu un erro que foi crear a súa propia batalla cando o problema nacía de que hai un sistema financiero que non responde, que non funciona. Entonces, aí é onde hai que atacar. É como se nun edificio que se produce unha inundación e todo Dios, todos os veciños salen con un mocho a secar a agua e a caldeiros a recoller a agua e ninguén se ocupa de ir a cerrar o grifo por onde está salindo a agua. Temos que ter esa visión e ese concepto de que hai que ir ao orixen do mal. E iso é o que están evitando, porque da mesma maneira que eu observaba os ratóns e que todo estaba vendo ali, é o que están facendo os que deciden o que vai a pasar. Eles non lle importa meter na cárcel as seus cabezas de turco como Galloso ou como sea, que non vai ir á cárcel, pero bueno, eles eso non lle importa, que queren que a xente tome conciencia de dúas cousas. Unha, que a corrupción e todo eso é inevitable, que non hai maneira, que non hai alternativa, e segundo, que non merece a pena loitar porque todos, nadie vai a conseguir nada. Ese derrotismo é o que temos que realmente evitar. Tamén teño que dicir unha cousa. Aquí estamos pois sobre 120 ou 130 persoas, pero non somos suficientes. Temos que ir a falar coa xente, cos que realmente teñen a maioría, esa maioría que se fala silenciosa, e tratar de atraelos explicándolle o que realmente pasa, porque as persoas están enganadas totalmente, o sea, non se enteran de nada, a televisión os distrae co que faga falta para que non temos conciencia, unha conciencia clara. É iso que temos que ver. A guerra, que indudablemente está aí e que en calquer momento vai a vir e que xa polo pronto xa están utilizando para ter a xente acojonada, non? O sea, que mandan un comité a poñer bombas, a facer cousas, que o único objetivo de que a xente se acojone e diga, bueno, pois, se perdemos liberdades non importa. Liberdades que non temos, en realidad, porque estamos baixo vigilancia, o sea, que constantemente están dándonos paus e facendo as cousas que dá gana, o sea, que liberdade non temos absolutamente ninguna. Entonces, para mí me importa moito, personalmente eu digo, que para o 20 de decembro haya polo menos unha nova, que siga aumentando a resistencia, porque hai que seguir traballando en elo. E aí tamén fago un chamamento a todas as organizacións. O que hai que constituir como elemento ademais de información do povo son asambleas ben constituídas, institucionalizadas, recoñecidas, donde os partidos podan facer a súa labor de explicar o seu programa e todos xuntos ter unha conexión directa, non isto de que se elixen candidatos por 4 anos e durante 4 anos fan o que dá gana e despois, se visto, non me acordo. O sea, creo que hai moitas cousas que organizar, hai moitas cousas que enseñarlle aos partidos que despois de todo han tragado, porque o gran engado, o sea, o que realmente temos, o virus que temos todos dentro de nós é o concepto do diñeiro. O sea, a través do diñeiro nos manipulan, nos obligan, nos aceptamos unha serie de condicións que son inaceptables e, ademais, o máis grave, o máis gracioso, é que neste intre o diñeiro non ten valor ningún. O diñeiro non son máis que papéis que utilizan o sistema financiero, por iso quixo ter, por iso ten oligopolio das entidades financeiras, a través dese control da circulación do diñeiro, non poñen diñeiro en circulación, non hai diñeiro para darlle a xente, cando o diñeiro son papeles que debían darse a xente para que pudera vivir e pagar. O sea, non é o problema o diñeiro, o importante é o que hai. E hai tecnoloxía, medios e todo para que todo o mundo poda vivir feliz. O que pasa é que a xente feliz a veces protesta ou non é obediente. Entonces, nos teñen que facer infelices. Bueno, creo que he rematado os 10 minutos e nada máis. Quinteiro, moi ben, graciñas. Vamos dar paso a Quique Costa, de Hepatitis C, da plataforma de Hepatitis C. Vou me cronometrar, senón son capaz de largarme. Bueno, bo día, en primeiro lugar,
Vou pedir disculpas porque vos falo un home do cual eu non son responsable, quero dicir de ser un home, pero quero dicir que a persoa que debía estar hoxe aquí é unha compañeira, Xulia Alonso, pero lamentablemente pois un problema de saúde, desa maldita mala saúde que protagoniza a nosa loita, pois impide estar hoxe aquí con nós. Dito isto, tamén quero sumarme a ese recordo emocionado que fixo Camaño de don José Neira Vilas, o amigo Pepe, que aparte de un magnífico escritor, un home era, cóstame falar en pasado del, era un home sensible, un home garimoso e un revolucionario, porque ao fin e ao cabo a revolución nace da sensibilidade e a revolución non deixa de ser máis que un acto de agarimo. Perdoade a miña emoción persoal, pero é unha persoa a que me sentía moi ligado en moitos aspectos. Dito todo isto, decir que nós, a plataforma de afectados pola PITC, somos un exemplo de como as loitas pagan a pena e de como as loitas poden ser victoriosas. Somos, eu sempre digo con certa fachenda, que somos un dos poucos exemplos de un movemento reivindicativo victorioso na época de Rajoy. Victorioso porque acadamos o obxectivo central en gran medida, que era pois algo tan simple como ter acceso a aquela medicación que os nosos médicos consideraban necesaria, xa non para mellorar a nosa vida, senón para salvárnosla, non? Cosa traballo pensar que fose necesario loitar por iso, non? Pero houbo que loitalo. Houbo que loitalo e houbo que loitalo con accións incluso radicais a veces adoptadas por persoas que estaban en moitos casos en situacións realmente complicadas físicamente, non? Con compañeiros pois trasplantados 2 veces, con compañeiros e compañeiras que vimos morrer polo camiño, non? Porque é certo que conseguimos, pero conseguímolo 5.000 mortos tarde, non? É dicir, desde o momento en que a medicación a que ahora estamos tendo acceso case todas e case todos, desde o momento que esa medicación era de dispensación legal en Europa, até que conseguimos que non la administraran, 5.000 persoas morreron en ese período de tempo, neses 16 meses terribles. E entre eles morreron compañeros e compañeras da plataforma aquí, en Galicia. Xente que coñecías, non? E que viches morrer ao teu lado. Teño día emotivo, está claro. Pero bueno, do que se trata é de loitar, do que se trata é de conseguir, do que se trata é de acabar con este sistema que desprecia as persoas, que desprecia as necesidades da xente, que desprecia os nosos sentimentos, que desprecian a vida humana. E para iso eu concordo co obxectivo desta xornada, é preciso organizarse, é preciso confluir. Estas loitas, todas as loitas sectoriais, teñen inevitablemente unha parte contradictoria, non? É dicir, nós conseguimos algo que era fundamental, pero é certo que o sistema conseguiu que eso valera para que os laboratorios conseguiran facturar nos últimos 10 meses, non 10 meses, 8 meses, pois 60 millóns máis de euros en Galicia, non? É certo, nos salvamos, pero nos estamos salvando a costa de que se enriquezan os de sempre, os que realmente controlan o sistema, non? Pero tamén en ese proceso eu vin moita xente moi convencional, xente que nunca votou outra cousa que o PP ou tal vez o PSOE algunha vez, coller conciencia de cal era a situación, radicalizarse, darse conta de que había que cambiar as cousas, darse conta
E de repente xente que jamás na súa vida participara nunha movilización, pois estaba armando un Cristo no Parlamento e sendo expulsado do Parlamento violentamente, non? É dicir, que tamén na loita tamén se forza a conciencia, non? Por máis que a loita teña aspectos contradictorios en si mesma. E desde logo, eu creo que o futuro está efectivamente na coordinación e en, de algún xeito, construir esa coordinadora de oprimidos, non, e de oprimidas, que poida transformar as cousas. E que poida transformar as cousas nun sentido político, e nun sentido político que vai máis aló do que son as meras asuncións formais de certas reivindicacións por parte das organizacións políticas no seu sentido clásico. E para iso temos, en este momento, temos un instrumento de movilización e de dinamización que son as marchas de dignidade. Probablemente eu penso que hai que afondar nas marchas de dignidade como estrutura e como estrutura con capacidade de coordinación para que non pase o que decía antes o compañero da Asamblea Popular de Vigo, é dicir, que non haxe esas descoordinacións de calendario, que de algún xeito aglutinemos forzas dos diferentes colectivos nesa movilización conxunta, pero tamén é necesario crear instrumento político. E aí vou tamén un pouco recollendo o guante que deixaba Miguel Quinteiro, non? Eu creo que sí que é necesario construir un suxeito cidadán como suxeito político. Eu creo que é necesario que desde os movementos, desde a xente politizada, por que non, desde 2 minutos, perfecto, acabo ademais esta fase final, grazas, desde a xente que temos esa sensibilidade e ese proído da necesidade de cambiar as cousas, da necesidade de cambiar as políticas, pero tamén de cambiar o xeito de interpretar e de executar a política, debemos, de algún xeito, constituir un núcleo político no que os partidos sexan benvidos, pero no que os partidos non sexan a dirixencia, na que a dirixencia estea abaixo na sociedade, en todas e todos nós. Nada máis, moitas grazas. Bueno, para rematar esta rolda de intervencións, vamos a dar paso a Ricardo Castro, membro da Central Unitaria de Traballadores. Un aplauso. Bo día a todos e a todas e grazas por virdes a esta xuntanza que creo que vai ser bastante productiva, non? Mais tendo en conta que vivimos diría eu, polo que acabo de escoitar, na xeografía do caos, non? Do caos e da velocidade que non nos dá tempo nin a pensar, nin a construir, e o único que nos dá tempo é recibir golpes, e cando temos o golpe en riba, procuramos reaccionar, non? Entón temos que loitar contra esa xeografía do caos e construir dentro dese caos algo que rebente o propio caos, non? Creo que un pouco por aí sin liarme moito. En primeiro lugar, eu quero agradecer a todos os compañeros e compañeras que estades aquí por ser cómplices do egoísmo da CUT, porque este acto organiza a CUT dende un punto de vista, sí, egoísta. Egoísta porque nos levamos internamente facendo un análise de para que sirve o sindicalismo no século XXI. Levamos un tempo con esa pregunta en riba da cabeza. Para que nos sirve este sindicalismo nun mundo no que o traballo prácticamente xa non existe como tiñamos concebido cando naceu o sindicalismo. Para que e como organizar ese sindicalismo cando os centros de traballo son o que son, cando o paro e o emprego, digamos, máis indefinido que hai neste país, e cando as loitas que asumiron o seu día o sindicalismo están disgregadas en múltiples loitas e agochadas nese caos do que antes falábamos, non? Entón, o que pretendemos nós é de vos escoitar respostas, porque nós non damos conseguido esas respostas. Por eso digo que somos, desde certa óptica, somos egoístas, non? Queremos escoitar para ver se podemos construir algo, non? Algo que nos sirva a todos e a todas para construir ou para conseguir recuperar a verdadeira loita, que é a loita de clase, non é outra. É dicir, nós, se facemos un análise dos últimos 200 ou 300 anos, 200, quedémonos aí. Isto trátase dunha loita deles contra nós, dos que explotan contra os explotados. Eso non mudou.
Podemos chamarlle como queiramos, podemos analizalo dentro dunha óptica marxista, de loita de clases, de propiedade dos medios de produción, todo o que queiramos, pero trátase de iso, de uns poucos que ostentan o poder contra uns moitos que somos explotados para que eles acumulen máis e máis riquezas. Cando apareceu a Revolución Industrial, apareceu tamén o sindicalismo. Foi unha reacción lóxica ante esa nova situación social que se daba. E o sindicalismo de entón non era o sindicalismo de hoxe, era un sindicalismo que abranguía todos os campos que estamos aquí hoxe reunidos. O sindicalismo de entón reclamaba dereitos que non existían, pero tamén adicaba os seus esforzos a dar vivenda aos traballadores e ás traballadoras, a darlle alimentación, a darlle vestido, a darlle saúde, a coidar as súas enfermedades, as súas doenzas. Eso era o sindicalismo. Era así. E agora o sindicalismo é isto que estamos vendo aquí, disgregado en miles de organizacións. Porque o sindicalismo de entón defendía a unha clase social. Esa era a súa loita. Entón, a nosa pregunta, desde un punto de vista histórico, o que temos que preguntarnos é que pasou para que eso se desgregaran mil loitas e a quen lle convén que se disgregue en mil loitas. Por que se disgregan mil loitas? A frase que nos ven a todos a cabeza é divide e vencerás. Esa é a lógica do capital. Eles teñen os seus laboratorios de pensamento e de traballo constante, no que si pensan, no que teñen que facer pasado mañán e outro, para que nós non poidamos facer, e cando nos reaccionemos, eles xa teñen a súa defensa preparada. Nós temos que empezar a pensar no futuro, deixarnos de lallarnos polo pasado, e empezar a construir para ser nós os que teñamos a iniciativa nos seguintes procesos que cheguen nos vindeiros anos. Dentro deste análise, eu creo que no noso sindicato facémolo así, eu creo que o levamos feito algún tempo, que o golpe radical que se nos deu a clase traballadora viu nos anos 70. En aqueles laboratorios da Escola de Chicago, onde se artellou ese neoliberalismo que hoxe está imposto, ou se chama globalización, daquela era neoliberalismo, ali se artellou a máxima que hoxe está gobernando os países de todo o mundo. E aquela máxima era o déficit público cero. E para que nos países haxa déficit público cero, ten que haber gasto social cero. E como ten que haber gasto social cero, eso repercute na sanidade, na educación, na vivenda e en todos esos dereitos que creíamos universales. Decía antes que o sindicalismo antes abranguía todos aqueles campos, pero chegou un momento no que apareceron o que chamaron os estados de benestar, e esos estados de benestar asumiron eso que nos entendíamos que era o noso deber. Se asumiu como competencia por parte dos estados a sanidade, a educación e todo este tipo de cousas. E nós crimos neles. Creemos que eles iban a defender eses dereitos, que nós non tiñamos que facer nada, só tiñamos que votar, colocar a un partido de cando en vez, e eles xa eran encargados, xa se encargaban de manter eses dereitos para todos e todas nós. Pois non é certo. Eles nos deron ese terreno de xogo durante un tempo porque tamén había unha contraindicación no resto do mundo, que era o bloque soviético, non? Entón había que intentar rimar aí as perezas e decimos, bueno, non vai a ser que se nos revolucione todo o mundo, non sei se ese será o sistema perfecto ou non, pero, bueno, era unha ameaza para o gran capital, entón crearon as súas propias ferramentas. Pero nos anos 70 decidiron que eso xa estaba acabado, xa non facía falta, vamos a desartellalo. E nos anos 70 aparece a democracia, ou o que chaman democracia, a restauración borbónica, esta na que vivimos, aparece tamén nos anos 70, e crean eses pequeños dereitiños na sacrosanta Constitución, esa Constitución que dicen que é magnífica, pero que non se dan eses dereitos efectivamente. Xa tiñan no horizonte a Unión Europea, xa tiñan no horizonte todo isto que estamos vendo hoxe en día. Lle deron tamén aos sindicatos, porque hai que falar dos sindicatos, lles dixeron, aquí pode haber un problema cando empecemos a quitar todo isto. Que temos que facer? Darlles de comer. Vamos a darlles cartos, vamos a burocratizar os sindicatos, vamos a decirles que eles só teñen que dedicarse ás asesorías xurídicas e a 4 cousiñas máis, os subvencionamos ben subvencionados, e hasta lles dicimos que non teñan base afiliativa, que non se preocupen, que cartos van ter para manterse. Os metemos nos parlamentos, que aí onde teñen que defender os traballos, e onde teñen que defender os dereitos, lles damos despachos, lles damos moquetas, lles damos consellos de administracións nos bancos, lles damos consellos de administración nas grandes empresas, etcétera, etcétera. Os metemos no pazo do inverno e cando estén quentiños e ben alimentados, vaciamos o Estado, baleiramos o Estado de todas as competencias, baleiramos de educación, de sanidade, e xa non hai posible reacción. En ese momento estamos nós. En ese momento aparecen tamén os momentos sociais,
Por que? Porque teñen que defender aquelo que deberíamos ter defendido dende a loita de clases e aquelo que tenía que terse defendido dende os estados. Eso son competencias que ahora quedan no aire. Decía o compañero da Couga, temos que estar defendendo cousas que nos roubaron ou que pretendían ou que debían ter defendido outros. Igual somos irresponsables por ter cedido tamén ese poder. Estamos agora nese momento de que temos que construir algo para unificar todas esas loitas, porque forman parte do mesmo. Eu creo que ese análise que temos que facer. E temos que buscar os medios, esa gran pregunta que nos poñemos aquí hoxe. Que facer? Se resulta que todos somos polas da mesma árbore, non podemos estar mirando cada un para un lado. Somos todos feridas do mesmo corpo, xa facendo unha metáfora un pouco máis drástica. E ese corpo é a clase traballadora. Debemos buscar, debemos imaginar, debemos coller o múltiple e a multiplicidade, respetando a homoxeneidade, respetando o que é cada quen, e crear a unidade efectiva, respetando esa diversidade, porque cada quen é da súa maneira, decía no Paco, cada quen pensa da súa maneira, etc. Pero temos un objetivo común, que é a defensa dos nosos dereitos e da nosa liberdade. Nesta xeografía do caos, coa que empezaba, xa vou rematando, hai que destacar a guerra, falábalo todos os compañeiros. Esa guerra que hai 30 anos, chamamos imperialista sin ningún problema. Tiñamos claro cando había unha guerra imperialista e a reacción social inmediata era sair á rúa, era decir non a guerra fora os yanquis ou non a guerra imperialista. Ora resulta que o imperialismo filtrouse dende a esquerda hasta a extrema esquerda, hasta a dereita, en todos lados. Bauman, o sociólogo fala do capitalismo líquido, da vida líquida, que o capitalismo se filtra por todos os poros, que non o identificamos. Isto tampouco é certo así, non? Porque o capitalismo é un bloque duro, é sólido, é forte. Os que somos porosos somos nós, que nos deixamos filtrar por ese capital. E esa reacción que tiñamos hai 30 anos contra unha situación de guerra como esta, hoxe non existe, e incluso justifícase dende determinada esquerda, pois claro, os yihadistas, os tal, e non facemos preguntas, porque perdemos a perspectiva da historia. Ese é o gran problema que temos. Compañeiro, un minuto. Un minuto, chégame, creo. E porque, ademais, a filosofía e o pensamento desapareceu da política. Estamos vendo nesa campaña que temos moita confianza, ou que escoito por aquí certa confianza no 20D, e ao final é todo un espectáculo. Estamos falando dos vellos e dos novos, pero o contido do discurso político non existe. Non existe. Estamos falando de mercadoría política. Estamos vendendo marcas, estamos vendendo eslogans, estamos vendendo lemas. E non hai discusión política. E a discusión política temos que dala a nós, o pobo traballador. E a presión para que a política sirva ten que estar nas rúas. A política non muda nada, sexa o nome que sexa do partido político, se non hai presión na rúa. Non houbo cambio histórico na política, non houbo cambio ni legislación favorable á clase traballadora na política que non tivera presión social, que non fora dado pola presión social, pola forza do pobo traballador. O demais é mentira. Entón, temos que pelexar por esa unidade, encontrar as claves para esa presión social e recuperar o terreno que é noso, acabar co caos, aínda que sexa provocando un caos maior. Bueno, non me enrollo máis, senón Eva me vai a pagar. Bueno, acabáronse as 5, 6 intervencións que tiñamos para iniciar este encontro. Ahora, se vos parece ben, aquelas persoas que queiran facer algunha dúbida, algún membro daqui dos compañeiros e compañeiras, pois vai levantando a man, eu vou tomando nota e paso o micro, de acordo? Un segundiño que baixo. Vamos a empezar por Estomiño, Garrido. No, quería, en primeiro lugar, agradecer a iniciativa da CUT, sinceramente. Quería agradecela, porque fai anos, tales días como hoxe, se constituye en Ferrol o primeiro Congreso Mundial contra a Guerra da clase traballadora organizada, que era naquele momento a UGT e a CNT. Naquele momento se estaba producindo a Primeira Guerra Mundial, que son os mismos que provocaron a Segunda Guerra Mundial e que estamos na Terceira Guerra Mundial, porque me preocupa algunhas intervencións aquí dicindo que vamos a estar en guerra. Eu explico unha pequena experiencia daquel fun actor
e teño moi orgulloso de selo, o 21 de febreiro de 1981, un traballador de Albert chamado Santiago Castaño e eu constituímos o primeiro comité anti-OTAN. Sabedes que hubo un referéndum no 86, que perdemos por pouco, porque un tal Felipe González dixo hasta as 12 da noite na campaña que se non entrábamos na OTAN seguramente íbamos con os pendientes. Eu vexo compañeiros e compañeras con pendientes e seguimos estando na OTAN. Eso non nos liberou. Pero eso que quere dicir? Que nos mentiron, porque a condición do referéndum era que non estuvéramos na estrutura militar da OTAN, sino que estuvéramos na estrutura política. E sin consultarnos entramos na estrutura militar da OTAN, o que significa que nós somos un brazo executor da OTAN e estamos en guerra desde aquel momento. Non nos olvidemos da guerra de Yugoslavia, donde o secretario general da OTAN, un tal Solana, era o máximo dirigente do PSOE. É dicir, estamos en guerra permanente desde aquel referéndum sin consultarnos. Entonces, non nos esquezamos. Hubo a guerra de Irak, verdad? Con máis de 1 millón de mortos e máis de 4 millóns de desplazados, refugiados. E eses nenos que lle mataron os seus pais, destruíron os colexios, os hospitales, os centros de saúde, os espacios, son os que están respondendo ahora, lóxicamente, como aprenderon ou como os manipulan. E entonces, en función de eso, nos están manipulándonos. ¿Qué quiere decir? O último encontro da OTAN en Cardiff dice que vamos a aumentar os presupostos militares en 1% anual, o que significa menos recursos para sanidade, educación, pensións, etcétera, etcétera. E en función de eso, do honor, da historia, da memoria daqueles traballadores organizados que fai 100 anos en Ferrol, organizaron un congreso mundial contra a guerra e pola paz, eu propoño aquí, unha vez máis, en honor a eles, que o movimento organizado dos traballadores e das traballadoras de Galicia se empeñen en facer algo parecido. 2, constituirnos como comité en contra da guerra e considerar a personaxes como Felipe González, como Solana, como Aznar, como Felipe González, como xa o dixen antes, la señora Chacón, un general que acaba de fichar por un partido novo, responsable dos bombardeos en Libia, destruíron un país máis avanzado de África. Curiosamente están atacando os países, digamos, árabes laicos, non os que están na Edad Media, que é curioso, verdad? Que forma de loitar a favor da democracia e da liberdade dos povos. Entonces, primeira proposta concreta, porque está ben de discursos, está ben de documentos, para aquí o concreto. Que significa esa aposta que lle poño en riba da mesa a CUT e a todo o movimento obreiro organizado. Constituirnos como comité en contra dos que son asesinos e que son delincuentes da guerra. Eses personaxes que nombrei antes. E non quería esquecerme que eu creo que temos unha necesidade vital que é un elemento horizontal, transversal para todos os colectivos que loitamos contra unha cousa que é o capitalismo. O capitalismo non é conciliable coa democracia, compañeiros. Todos os sociólogos falan de acumulación por desposesión. Que é isto? Unha minoría a nivel planetario, e que ten os seus representantes aquí, evidentemente, están quedando co poder, coa riqueza do planeta. A costa de quen? Da maioría. Vímolo aquí en España, que coa crise desde o ano dos anos 80, pero nesta última hai moitos máis millonarios que había antes, pero tamén hai millóns de pobres. Está claro, o capitalismo non é conciliable coa democracia. Non é posible. Estamos na fase imperialista, claro que sí. Eu felicito de verdad a CUT por ese lema que está aí, porque é un elemento que nos une a todos e a todas. E lle digo aos xóvenes, e nos dicimos a nos membros, eu creo que deberíamos de constituir, e a clase traballadora, como decía o compañeiro, se realmente queremos cumplir esa función,
comités anti-OTAN contra a guerra imperialista en todos os centros de traballo e de estudio. Estamos invitados todos. E contra a guerra, efectivamente. E termino. Algún sabédelo. Que se están atacando países que son independientes, que levantan a bandeira do socialismo, como é Venezuela, que os días 6 de decembro, dentro de uns días, vai haber eleccións. Hai un gran ataque contra o povo e a clase traballadora organizada de Venezuela. Eu vos pido solidaridade con Venezuela, non de cara á selección, sino sempre que vai a ser o país atacado desde fai tempo, desde que gobernou Chávez, porque ten as reservas de petróleo declaradas máis importantes do mundo. Gracias. A ver, vamos a facer unha cousiña, vamos dar prioridade a xente que este aquí na sala forme parte de algún movimento social e queira participar, e vamos reducir un pouquiño o tempo porque, bueno, para que poidamos participar todas e todas. Acaba de levantar a má aquí a compañeira, movimento social, van 5 minutos. Bueno, algunos ya me conocen. Bo día a todos e a todas. Eu son Luisa. Estou nun movimento novo. Vade permitir que fale en castelán porque quero comunicarme ben e non son galega. Entón, digamos que o movimento chámase Queremos Pasar. Un nome que é tan válido para galego como para castelán. Que significa queremos pasar? Queremos eliminar esa discriminación que hai ca xente, con la gente que non cumple. Estou integrada, Berto, sabes? Queremos integrar a la gente que no cumple con los estándares, esa estandarización que tenemos en la sociedad, estandarización física, intelectual, estandarización sensorial. Porque, bueno, el símbolo de movimiento Queremos Pasar es este. Ponemos una silla de ruedas porque es lo que más identifica a la discapacidad. Pero hay discriminación en todas partes. Yo veo aquí a los compañeros hablando en ese atril y a ese atril no le costaba nada tener una bisagra en el medio, porque si mi compañera Bea, que mide 1,40 m, viene y quiere hablar ahí, no puede, porque no puede leer, que está demasiado alto. Entonces, esa señora que va a la compra y que tiene que pedirle a la vecina que le coja el ticket, porque el ticket está arriba del mostrador y la señora no tuvo la suerte de crecer tanto, pues eso también es una discapacidad. Entonces, este movimiento lo único que pretende es, por un lado, visualizar esos problemas, identificarlos, luego denunciarlos y concienciar. La labor de concienciar es casi la más importante, porque yo me niego a entrar en un bar donde tiene taburetes altos, porque tengo que levantar a mi hija de 8 años para ponerla en un taburete. No me parece lógico. Y quien habla de una niña de 8 años que mide también 1,35 m, también podemos hablar de una abuela que tiene que subirse a un taburete. No digo que no haya taburetes, pero puede haber taburetes y sillas. Entonces, en un bar solo con taburetes no entro. Así de claro. El día 3 de diciembre es el Día Internacional dedicado a la discapacidad y queremos hacer un gran activismo en las redes y en la calle. Cualquiera puede entrar en nuestra página de Facebook y descargarse este cartel y salir a la calle a ponerlo en los sitios donde haya problemas de acceso, problemas de visualización. Este movimiento yo quiero ser lo más transparente posible, porque como estoy cansada de que me engañen, entonces tampoco quiero engañar a nadie. Este movimiento surge de la iniciativa de unas personas que forman el Círculo Diversidad Funcional de Podemos, que hemos decidido que desde Podemos hay un montón de cosas que no podemos hacer, justamente porque estamos atados por el marco político. A los políticos no se les tiene miedo, se les tiene miedo a los movimientos sociales. Nosotros somos un peligro en potencia aquí, aunque no lo creáis. Así que hemos decidido apartarnos no de la política, sino crear un movimiento que fuera totalmente apartidista. El movimiento Queremos Pasar no tiene ningún partido político detrás. Puede venir una persona del PP, del PSOE, a decir
En mi casa no puedo entrar porque el bordillo de la acera es demasiado alto. Tenemos que estar abiertos a todos. Yo no voy a decir que soy de derechas porque estaría también mintiendo. Entonces lo que quiero pediros a todos es que el día 3 inundéis las redes y marquéis los elementos que consideréis que para personas con algún tipo de discapacidad pues son perjudiciales, que provocan discriminación. Pues nada más, os esperamos el día 3. Ya está poniendo cartelitos en la calle antes del día 3. Un brevísimo. Acaban de comunicar, excusar a non asistencia, a Federación da Asociación de Veciños Eduardo Chao, daqui de Vigo, por estar nunha asamblea de federacións de asociacións de veciños en Ourense. Tamén stop desafiuzamentos da Coruña por algún problema tamén aí funcional ou operativo. Moi ben, vamos a pasarlle a palabra a Diego, que ven representando Estega. 5 minutos. Bo día a todo o mundo. Eu veño en representación do Estega, que somos un sindicato de traballadores do ensino. Entón, vou intentar dar o punto de vista do ensino. Vexo que todo o mundo, moita xente está a falar do ensino, dos recortes en ensino, como unha perda de dereitos da poboación. Eu diría que non só eso, o sea, os recortes no ensino, para nós, teñen unha intención ideolóxica moi marcada. Por que isto? Porque, todos coñecedes a LOMCE, ou polo menos sabedes que hai a LOMCE é a Lei de Educación que está agora en vigor, e hai un movimento moi forte tanto do colectivo docente, como de colectivos de estudiantes, como de asociacións de pais e nais, na súa contra. A LOMCE, o seu carácter ideolóxico, pois ven desde varias frontes, sobre todo nun intento de mercantilización do ensino, de diferenciación entre, xa desde moi cedo, desde os 8 anos, xa se lle fan exámenes externos, xa se fan probas externas aos alumnos, para marcar xa quen son os alumnos bons e os alumnos malos, cales son os centros bons e os centros malos. Últimamente, incluso, o señor Marina falaba de intentar distinguir docentes bons e docentes malos. Vale, eso cárgase por completo ou ignora por completo cal debería ser a función social da educación, ou do que nós no Estega entendemos como a función do ensino público. En primeiro lugar, que é o maior axente de corrección de desigualdades. O un ensino público, gratuito, de calidade, para todo o mundo, eso implica a corrección de desigualdades sociais. E despois, todas esas avaliacións externas, probas que hai, eso busca favorecer sobre todo o ensino privado e concertado sobre o ensino público. Por que isto? Porque neses rankings que intentan facer ou esas clasificacións de alumnos de centros ignoran varias cousas. Primeiro, que o factor máis importante que influe no éxito ou no fracaso escolar é o entorno socioeconómico. Vale. O ensino privado e concertado se concentra no centro das cidades. O ensino público ten que chegar a absolutamente todas as partes da xeografía. No ensino público é onde, por exemplo, acude máis o alumnado de orixe migrante, que ten de apoio educativo. Eso tamén o ignoran. Entón, pasa con eso? Fan ese cálculo de gasto-beneficio e din, fomentan bulos que están moi aceptados entre gran parte da poboación, que son moi difíciles de desmontar, como que o gasto por alumno é moito máis caro no ensino público que
que no ensino concertado. Vale, eso é mentira. Acaba de publicarse un informe do Observatorio pola Escola Pública que di que non é así. Que fai tamén a LOMCE? Non é só esa clasificación de centros. Tamén os órganos de goberno dos propios centros educativos, o Consello Escolar, o claustro profesores, están completamente despoxados de funcións. E dalle todas esas funcións ao director, ou equipo directivo, que está convertido pois, nuns comisarios políticos, como quen di, que ten unhas funcións enormes, coa única función de desmontar no propio centro de traballo as protestas do colectivo docente. Entón, nos pensamos que a loita polo ensino público tamén debería ser unha loita transversal. Por qué? Porque a función do ensino debería ser formar unha cidadanía adulta, madura, crítica, capaz de tomar as súas propias decisións, autónoma. E iso, agora mesmo, co sistema educativo que nos ven imposto, polas directrices do mercado, o que busca é separar, por un lado, unha élite educativa para quen a poida pagar, e, por outro lado, unha masa obreira de xente sin cualificación, con poucas posibilidades, acostumada a autoridade vertical e a non cuestionarse absolutamente nada do que saia da fonte de información oficial. E eso, como falaba o compañero da CUT antes, é loita de clases pura e dura. Entón, eso. Nos pensamos que son vasos comunicantes. A loita polo ensino público, a loita polo resto dos movimentos sociais, porque os alumnos que están agora nas nosas escolas van a ser os cidadáns de mañá que teñan que ter unha mentalidade comprometida, autónoma e crítica. Gracias. A ver, escoítase, non? Sí, non hai problema. Bueno, vamos a dar paso a Mariela, compañeira das marchas, que ela se presente. Compromiso non, muchísimo menos. Buenos días, non falo galego, góstame moito, mas non lo falo. Integro la Asamblea Popular de Vigo y también soy afiliada a SAGAP, el Sanitarios Galegos Públicos, que no sé si vinieron los compañeros. Bueno. No, bueno, hola. No, quería comentar esto de la sanidad coyuntural, actual y más que real, y que lo estamos viviendo. Se viene denunciando desde hace 4 años por parte de los trabajadores. La usurpación de trabajo, la privatización, ha cobrado más vigencia, digamos, o visibilidad en estos tiempos, ¿no? Por el tema del parking, lamentablemente. Los trabajadores venimos denunciando y nos venimos organizando y creando conciencia tanto hacia adentro como hacia la población, como usuarios en general, de que nos está, como decía el compañero del tema de la enseñanza, es lo mismo, la sanidad pública debe ser 100% de calidad y gratuita. Es de destacar, quiero destacar especialmente, no sé si hay acá, bueno, Garrido, que es celador, Garrido, la lucha de los celadores, ¿no? Y la consigna de los celadores, que ha sido, goberne quien goberne, a sanidad no se vende. Me parece que generó la lucha de los celadores en el hospital nuevo, en el Álvaro Cunqueiro, que es el Sergas, ha sido, lo destaco en especial, de una gran conciencia en el sentido de unidad, de lucha, de constancia, de perseverancia, y lograron restituir muchos cargos de trabajo porque se los habían cargado. O sea, estaban poniendo en su lugar gente capacitada y habiendo opositado, estaban poniendo otros trabajadores. Y los trabajadores no tienen la culpa. Entonces, las cosas se han ido hablando, desarrollando, y no podemos enfrentarnos entre trabajadores y señalar a los responsables directos con causas y consecuencias. O sea, el caos que están generando y el pánico, porque en definitiva terminan generando pánico, no es casualidad, es para privatizar. O sea, de hecho hay una campaña por Povisa. Entonces, los derechos
Un derecho no es lo que te tienen que dar, un derecho es lo que no te tienen que quitar. Entonces, en ese sentido, es muy importante la solidaridad y todo el apoyo y todo lo que se está planteando acá en el derecho de sumar. O sea, que no tengamos que salir los trabajadores a pedir auxilio y solidaridad, no. O sea, no sé si formular un comité es que no me sale, como se llame, pero digo, un frente coordinador de lucha de manera de que no se diluyan y que sea más fluida la comunicación y la problemática, ¿no?, que estamos viviendo. Entonces nosotros decimos que ni fuimos, ni somos, ni seremos cómplices de esta privatización. De hecho, en SAGAP se está haciendo una consulta ahora y vamos a juntar firmas para pedir la renuncia del Consejo de Enfermería. Porque, ¿qué pasa? Estas cosas pasan porque hay gente que es cómplice. Y volvemos siempre a lo mismo, que que no te compran si no te vendés. Entonces, generar conciencia en ese sentido a los trabajadores, donde nadie es más que nadie y que estamos todos abocados en esta lucha. Y bueno, por supuesto, no a la OTAN, no a la guerra y arriba los que luchan. Ahora vamos a dar paso a Natalia, que ven representando a FOAMPAS. Un segundiño. Bueno, veño en representación de FOAMPAS, da Xunta Directiva. Non vou a contar moito máis, bueno, porque Diego Destega nos resumiu moi ben todo. A ver, o único que quería agregar é que este ano vamos a dar unha serie de charlas sobre a LOMCE, que evidentemente é algo retrógrado, segregador, nenos con dificultades que van a estar apartados, non? Vamos a dar unha serie de charlas nas que estará, Estega, estará CUT, estarán representantes, de diferentes sindicatos. Decirvos que FOAMPAS somos unha federación, onde estamos representadas todas as AMPAs dos coles, e que temos, como decía, non me acordo o nome, unha comisión tamén, que é a Comisión NEAE, que quizá é a que máis traballo nos leva, que é a comisión onde están todos os nenos que teñen algún tipo de dificultade, sexa intelectual, sexa física, que podo decir? Que sí que necesitamos moitísimo apoio neste aspecto, porque, os nenos que teñen calquer tipo de dificultade enseguida están, intentamos segregalos a unha escola individual para eles, e dende FOAMPAS creemos na inclusión, é dicir, que todos estes nenos teñen que estar nas escolas públicas e que teñen que ter todos os accesos aos servicios igual que calquer outro neno. E, pois, nada máis, decirvos que hoxe solo veño eu de FOAMPAS porque o resto está no Monte Gaiás, levando todos os libros que sobraron gracias a esta superlei que nos fai renovar os libros cada 2x3. O Gaiás non nos vai a coller, pero, ali van a quedar. E non sei se tiña algo máis que decir. Consideramos que os movementos sociais sí que teñen que estar apoiados por sindicatos. Creo que a CUT sí que xa nos apoia o suficiente, pero creemos que sí que estamos como moi dispersos. Nos fixemos unha quedada na Farola unha vez, estábamos 4 ou 5, e, en sí non é algo que nos afecta a todo, quizás sexa problema noso de que non sabemos chegar ou non damos chegado a todos, pero sí que temos que intentar, se mañá ten un acto, alguén da hepatite, ir todos, ou se temos un acto nos en FOAMPAS todos, e ter un poquinho máis de coordinación, é o único que digo. Despois, nada, me suscribo todo o que dixo Diego, porque é o mesmo. Se vos parece ben, faltan 15 minutos para as 12, se no meu reloj non me falla. Damos paso aquí a un compañeiro Guillermo, que ven en representación da plataforma Cidadá de Redondela, e despois podemos sair, como vedes. Sí, vamos a darlle a palabra a Guillermo, 5 minutos. Ben, como dixo Quinteiro, hai que ir a raíz do problema e pechar o grifo se é posible, e para eso hai que tentalo con movilización e sobre todo con organización.
O sistema capitalista sempre estuvo guerra contra os traballadores, sempre, e sigue. Baste dicir, no 1960 a diferencia entre o 25% máis rico e o 20% máis pobre, a diferencia era de 31. 20 anos despois xa era de 61. E 10 anos despois deses 20 anos xa era de 71. E iso sigue en progresión xeométrica. E así cada día, hasta o punto que no 2014, o ano pasado, as 85 persoas máis ricas do mundo mantiñan tanta riqueza como a metade máis pobre da humanidade, 3.500 millóns de seres humanos. E sigue. Esta é a verdadeira guerra. A outra é para acojonarnos, e o fan, claro que sí. E logo dicir, os Felipe, os Aznar, os Bush, son criados na mesma granxa. Na granxa que alimenta e abona o sistema capitalista. Isto é o enemigo central e básico. Dicíase 200 anos, pois claro, levamos así 200 anos, creendo que participando desta maneira en política, con estas formas de organización política, con todos os respetos para elas, pensamos que vamos a cambiar as cousas. Pois non. E 200 anos me parece que é tempo máis que suficiente para repensar as formas fundamentalmente de organización e de participación activa dos ciudadanos na movilización política, na movilización social. Hai que falar a fondo do sistema, hai que ir a raíz, como dicía Quinteiro. Hai que intentar pechar o grifo. Porque nos cerramos moito no nivel da queixa. E temos que facelo todos os días. Pero hai que atisbar un proxecto de nova sociedade. E iso tamén hai que explicalo. E iso hai que esbozar como consideramos que podía funcionar esa nova sociedade. Porque nesta non hai posibilidade. máis paro, máis precariedade, e ese é o que nos ven en riba. Ou nos sacamos o sistema capitalista de riba, ou nos aplasta. Non hai outra alternativa. E temos que pensar noutra sociedade. E esa sociedade hai que falar dela e hai que imaginar polo menos un proxecto de funcionamento da mesma. É curioso. Cando dicimos pan, traballo e teito, que temos toda a razón do mundo a dicilo e a reclamalo, por que non dicimos tamén quen son os responsables? A quen lle temos que pedir plan, traballo e teito? Pois non temos que pedir plan, traballo e teito. Queremos teito e queremos vivir. E eu fui toda a marcha da dignidade que puiden, desde a de Madrid hasta as outras de por aquí. Estou con iso. Pero hai que dicir, ter dereito á vida, que é outra cousa. Porque se lle pedimos a alguén teito, por que lle temos que pedir? Os que fan os edificios e as casas son os traballadores, os albañiles, os canteiros, os electricistas, os fontaneros. Non son eles, coño. En ese funcionamento, mira, están arruinando a seguridade social, por exemplo, non? Pois a seguridade social foi un invento, por dicirlo así, dos traballadores daquelas iniciativas hai séculos xa da axuda mutua. E quedáronse con elas por unha vista moi inteligente políticamente do señor Bismarck desde Alemania, que dice, hai queredes axuda cando tiñades dificultades, por non vos preocupar, vadala a pagar e vámola a administrarnos. Vai a pasar ao Estado para administrala desde aí. E así nos vai. Por que non consideramos que os traballadores somos capaces de autoorganizarnos? Hai exemplos máis que de sobra para entender cooperativas en marchas feitas por traballadores hasta sociedades anónimas laborales que demostraron que son capaces de funcionar. Me parece que hai que pensar en unha nova sociedade e hai que esbozar como creemos que debía funcionar. E non terlle medo aquilo que algúns chamaron autogestión, Moi ben. Bueno, pois van ser casi menos 5. Que vos parece se, sí, imos saindo.
Vamos para fora. Vale, continuamos despois, claro. Non ides gritar nada ou que? Mira, manda máis sindicato a cu, Acá o retrovisor. Non á guerra! 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 Guerra non! Votan fora! Guerra non! Votan fora! Guerra non! Guerra fora! Guerra non! Votan fora! Guerra non! Votan fora! Guerra non! Votan fora! La gente no aguanta más. Claro, puedo usar las moratorias y... Puedo usarlos de moratoria sin pago de interés, sin pagar a... A los capitalistas. Ahora ya te mando mami. Que quiero que yo la internet para la... Vai weg, muy vistoso. Eu, bueno, o sea, ainda que son unha afiliada e unha militante da CUT, o sea, realmente é certo que lle agradezo, como lle agradeceron outros compañeiros, a Central Unitaria de Traballadores que organizara isto que se chama o primeiro encontro de sindicalismo e movementos sociais, non? Porque eu non sabía do que ia falar o compañeiro Ricardo que falou en nome da Central Unitaria de Traballadores, pero creo que era ben que despois de 2 horas pois reunidas e despois de que, polo menos eu, por enésima vez, non? E que comprendo, o sea, despois de escoitar
en que consisten as diferentes loitas que hoxe estamos aquí representadas. O sea, eu polo menos non é que me canse de escoitar cal é o traballo da PA, cal é o traballo de calquera outra asociación, e que creo que xa estamos no momento de centrar un pouco o contido deste encontro, non? E creo que no fondo é a resposta a esa pregunta que fixo antes Ricardo Castro de que facer neste momento, non? Despois dese repaso histórico que veu un pouco a explicar pois desde a tese de Ricardo Castro, que seguro que todas compartimos, de en que momento nos espallamos e nos dividimos e nos deixamos de considerar pois unha mesma unidade agredida, non? Porque hoxe podemos estar enfermas, mañá podemos ter un problema porque temos fillos e fillas co sistema educativo, o sea, hai batallas que non das hasta que as padeces, non? Eu, o sea, en primeira persoa digo porque eu fun nai hai 3 anos e agora estou padecendo o problema dos comedores escolares, que era algo que eu vía nos periódicos e lía, pero que nunca me metín nesa batalla, nesa loita, e agora me vou meter, ainda que xa estou metida en outras 15 batallas, tamén hai que meterse nesa. O sea, un pouco a conclusión é que estas loitas ciscadas, está ben que sexa así, o sea, está ben que nos vayamos implicando en loitas porque vamos sendo conscientes ou vamos tendo problemas concretos, que vamos facer co sindicalismo, porque un pouco, o sea, esta maneira de estar ciscadas, non? E con todas esas batallas lexítimas, tamén as padecemos desde o sindicalismo. Cando chegamos ao sindicalismo, nos afiliamos porque ou somos despedidas, ou somos represaliadas, ou esa é a maneira pois na que un traballador ou unha traballadora se achega a unha organización sindical, non? Incluso pode sair elexido delegado ou delegada, ter horas sindicais, e tampouco acabas de creerte moi ben que o teu problema no teu centro de traballo é semellante ao problema do compañeiro, e cando o compañeiro te chama para que, oye, que vamos facer unha folga porque despediron a 50, o sea, ese é outro centro de traballo, non? O sea, no fondo nós tamén no sindicalismo, mesmo nun sindicalismo como o que a xente da CUT practicamos, non? Tamén nós estamos ciscadas. E eu, mentres vos escoitaba, intentaba chegar á conclusión de que facemos hoxe aquí, o sea, con que conclusión vou eu sair hoxe pois deste encontro, non? E que igual, non sei se todavía estamos neste momento, non? Que as que pois asistimos ás asambleas das marchas da dignidade, xa levamos escoitando moito tempo isto de que hai que unirse, pero non encontramos a maneira, non? Non sei se todavía estaremos neste proceso de escoitarnos, non sei se todavía teremos que escoitar outra vez que problema teñen as persoas afectadas pola hepatite para despois sentir certa empatía cando escoitamos, pero non sei se fóramos capaces de dar un paso máis, non? O sea, a única proposta concreta que creo que eu escoitei foi a de facer un calendario, que está ben, non? Pero igual era tamén ben profundizar no que algún compañeiro que falaba ir a razón de por que estamos así, non? E se convén, e se queremos estar así, e se cada un coa súa loita individual pois fai a súa aportación que lle toca neste tempo que vivimos, ou se podemos facer algo máis, non? E igual non sei, se puidéramos centrar un pouco pois para sair daqui con unha sensación de algún tipo de resultado, máis que vir a escoitar en que consisten as loitas dos demais, pois sería de agradecer que fixéramos un pouco ese esforzo concreto. Nada máis. Bueno, ahora vai falar compañeiro Berto. Bos días. Non hubiera pedido a palabra si... Bueno, voy a falar en castelán, que si no me lío. No hubiera pedido la palabra si no hubieras intervenido, porque más o menos mi intervención va por ahí. Si os dais cuenta, yo llegué tarde, pero el tiempo que llegué solo he escuchado lo que siempre se escucha en estos temas. Yo y yo. Entonces escuchas, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago lo otro. Luego otra cosa que me ha sorprendido cuando entré por la puerta, bueno, aviso para quien no me conozca que suelo ser bastante molesto con las intervenciones, casi no conozco a nadie y es complicado cuando estás metido en el activismo, o llamémosle como quieras, que llegues a un sitio y casi no conozcas a nadie. Eso significa que nos vemos poco en las calles, nos vemos poco en las manifestaciones, y creo que es debido a que
cada uno vende su parcela. O sea, los estudiantes, por ejemplo, habló antes un chico del sindicato de estudiantes, se les ve muy poco aparte del tema de los estudiantes. A la PA se le ve muy centrada en el tema de la PA, bueno, por nombrar, no es despectivo. Y es lo que dice ella, ¿con qué vamos a salir hoy de aquí? ¿Con un calendario? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a hacer ese calendario? ¿Quién lo va a protestar porque uno me pisa a mí y el otro me pisa al otro? ¿Quién va a coordinarlo? Hay una asamblea en Vigo de movimientos sociales que se encargaría de coordinar esto. Y no sé por qué tampoco somos capaces de ir todos a esa asamblea de movimientos sociales. Y al final lo reducimos a la división, lo reducimos a... Nos preguntamos, ¿por qué sale el PP? Porque el PP solo hay uno. ¿Por qué no sale a la izquierda? Pues porque somos 200.000. Y con estos temas pasa lo mismo. O sea, todo el mundo está... Yo voy a montar esto, yo voy a montar lo otro, yo voy a montar, pero no voy a apoyar a aquel. ¿Y quién convoca? ¿Y por qué convoca? Joder, siempre es lo mismo. O sea, es cansino. Yo hablando el otro día para este tema de hoy, con algún grupo que es bastante activo, y les pregunté, ¿no vais a venir tal? ¿Quién convoca? ¿Qué más da? Es que, ¿qué más dará quien convoque? Hombre, si convoca la Falange, no. Pero ya sabemos que la Falange no va a convocar cosas así. O sea, es que el problema viene siempre por ahí, y saldremos hoy de aquí y estaremos contentos y todos ya conoceremos pues que hay una asociación nueva y vale, pues lo de siempre. Llegará la siguiente manifestación y preguntaremos quién convoca. No hay que preguntar quién convoca, hay que preguntar qué pide, qué defiende, qué va a hacer. Lo que acaba de decir ella, hoy no te toca los comedores sociales, pero mañana te va a tocar. ¿Qué más dará? Pues ese es el verdadero problema. Al fin y al cabo, todo se resume en eso, que hoy nos iremos de aquí, sabremos que hay X asociaciones, algunas que no conocíamos, y vale, está bien, pero en la siguiente manifestación, ¿quiénes nos vamos a encontrar? Los de siempre, los 4 que ya tenemos, ya el propio alcalde lo dice, ¿no? Siempre son los mismos. Es que es verdad, o sea, no nos podemos, o sea, es muy absurdo lo que él dice, pero es que en parte tiene razón. Dice, es que los que están pidiendo las ayudas sociales son los mismos del barco. Es que es verdad. ¿Por qué lo vamos a criticar? Si es que ves las fotos y siempre ves a las mismas personas. Nos aburrimos nosotros mismos, de nosotros. Ya creo que nos reunimos para ir a tomar café. Entonces, lo que tendréis que plantearos todos y todas es buscar una salida, dejar de el yo, ir al fondo, ir a lo común, si nos interesa. Y si no nos interesa, pues no perdemos el tiempo, nos quedamos en casa, asumimos que nos han derrotado y ya está. Y sobreviviremos, porque es peor sobrevivir sabiendo que lo estamos haciendo mal. Por lo menos si sobrevives sabiendo que no tienes nada que hacer, pues ya está, pues te dejas ir. Pero si estás sobreviviendo sabiendo que nosotros mismos lo hacemos mal, pues es bastante fastidiado. Está bien que haya muchas asociaciones, que haya millones, cuantas más mejor, pero a la hora de juntarse. O sea, hay que juntarse. Lo de hoy, llevarlo a la calle, no llevarlo hoy aquí solo, a nada más, sino os doy la chapa. Buenos días a todos. Me llamo Gonzalo, soy un trabajador y quiero hacer un poco de memoria. Hace 40 años murió el pequeño cabrón, llamado Franco. Pero con la muerte de Franco no se acabó el fascismo, sino que cambiaron de imagen. Nos pusieron una democracia light, una democracia donde mandaban los de siempre. Un presidente de gobierno títere como Adolfo Suárez, miembro del movimiento, por supuesto. Después, un presidente que duró 2 días, que fue Calvo Sotelo, que fue elegido por decirlo así, por un golpe militar hecho por fascistas. Y después apareció el señor Felipe González. Y ahí las esperanzas de los trabajadores, de los ciudadanos, se fueron a la mierda, hablando claro. 10 millones de personas votaban por un cambio real. ¿Pero qué se encontraron?
se encontraron con un gobierno fascista, un gobierno que apoyó a un terrorismo que se llama GAL. El señor X, ¿quién será? No lo tengo muy claro. Después del señor X, nos prometieron, otra no, va a ser fuera, otra sí, pero no, aquí estamos. Somos los soldaditos de Estados Unidos, nada más. Después vienen unas elecciones que dicen que los derechos de los trabajadores, todos los derechos de los trabajadores se han ido por el váter, todos. Hoy en día, para convocar una manifestación, una huelga, tienes que ir a pedir permiso a la delegación de gobierno. Cuando el derecho a las 8 horas de trabajo se consiguió después de 45 días de huelga, hace 90 años. ¿Dónde quedó ese derecho? ¿Cuántas horas trabajamos todos ahora? ¿Cuántas horas trabaja un camarero? ¿O una persona en un hospital? ¿O un médico? ¿O un profesor? ¿Cuántas horas trabaja? Y no decimos nada. Nos quedamos apáticos. Vemos un gobierno que está asesinando. El gobierno del Partido Popular está asesinando a la gente. Ahí está la prueba. A los afectados de hepatitis C, ¿cuántos muertos llevan ya? ¿Cuántos muertos llevan la paz? Porque, claro, más de 2.000 personas se han suicidado estos últimos 6 años. E inducir al suicidio de una persona también se puede llamarle asesinato. O sea, que estamos en un régimen fascista. Y el régimen fascista se combate en la calle, en la fábrica, en las escuelas, en la calle exigiendo nuestros derechos. Un voto no significa un cheque en blanco. Hay que pedir y exigir responsabilidades a los políticos que lo están gobernando. Se llaman de PP o del Partido Socialdemócrata Obrero Español. Socialdemócrata, no socialista. Entonces es hora que volvamos en la calle, a la lucha. La gente que ha muerto defendiendo los derechos de todos nosotros, que no sea una muerte en vana. ¿Qué? ¿Nos vamos a rendir? No. No por nosotros solos, sino también por nuestros hijos. Es hora de poner el grito en el cielo y OTAN no, gobiernos fascistas no, queremos otra democracia. Y la democracia es poder del pueblo para el pueblo, no para unos... Nada más. Saludos marxistas. Bo día. Eu tamén teño o meu libro, como temos todos, e ao final o que estamos mirando aquí coincidía co compañero de ali de abaixo, e co que temos é unha biblioteca. E con unha biblioteca que este vacía, que non a lee ninguén, non facemos nada. Entonces hai que empezar a dar... Eu creo que educación porque nós mesmos nos temos que autoeducar a nós, porque hoxe non están aquí nin os meus amigos, nin os meus fillos. Estou eu só. E eu só veño co meu libro. O libro pode ter moitas follas, pero se ninguén o lee non sirve. O movimento sindical, os movimentos sociais nos pasa exactamente o mismo. Cada un temos a nosa problemática, a vivimos intensamente, nós temos o noso problema na nosa fábrica, a vivimos intensamente e fora diso hai outros mundos. A nosa disculpa é de sempre, non temos tempo para abarcar todo o que quiséramos. Entón, eu creo que temos que facer algo de educación, ou non sei se pedagogía, e temos que empezar a crear un espacio común dunha biblioteca, pero onde se sí poida ler. Entonces, eu creo que, basicamente, non é un problema de xente, de que se seamos sempre os mismos ou se seamos menos, se seamos máis. Creo que é un problema de recursos. Como pasa con todo, pasa que as marchas da dignidade, pasa con todas as marchas son moi bonitas, pero, ao final, que nas pagan? Se pagan os 4 de sempre para disfrute de todos ou para uso ou para sacrificio dos de sempre. Eu creo que todas as organizacións que se sinten identificadas nos movimentos sociais e no sindicalismo é hora de que fagamos un fondo común e dese fondo común se nutra o bibliotecario. E que o bibliotecario faga un espazo onde se poida ler o libro de todos. Nada máis.
Ola, son Moncho, son da CUT. Vou a falar de un proceso que si tivo éxito. Un proceso que tivo éxito na Coruña dende a base. E que hoxe está gobernando no Concello. E aí, a eses sitios hai que ir con moita xenerosidade, sin mirar as siglas de ninguén. Os partidos políticos na Coruña deixaron as súas siglas na papeleira. Entramos nun proceso asambleario con todas as súas eivas, pero se está gobernando na cidade. O que quere decir que se todos nos poñemos de acordo e deixamos as nosas siglas a un lado, ao remate pode haber proxecto. Xa digo, con todas as súas eivas e con todo o proceso que non nos gusta a moitos, pero que, sin embargo, está aí. O único xeito de facer o que vos estades dicindo precisamente é ir ser unha asamblea, decidir asambleariamente e que non existan nomes. Nas marchas da dignidade, precisamente, o que hai que fomentar é eso, o que hai que fomentar é que todos somos un, que estamos, porque hai que estar na rúa, porque se non estamos na rúa, goberne quen goberne, a mí me é igual que goberne aquí Caballero que Xulio Ferreiro na Coruña. Se comete algunha hai que estar na rúa. Se non salimos á rúa a defender os nosos intereses, os que si salen son os capitalistas, que se sosteñen moi claro. Nada máis. Quinteiro, de Perdín, agruparse. Ben, eu quixera insistir unha vez máis en que o produto, digamos, a situación que pode empezar a cambiar a estrategia que pode empezar a cambiar a situación é crear unha asamblea popular que teña capacidade de decisión, que non sea simplemente xuntarse porque vai haber unhas eleccións e tratar de meter uns candidatos, senón que teña unha institución, porque, como decía o compañeiro da Coruña, a asamblea que ten que ter o poder anónimo de decidir as cousas. E os representantes teñen que estar sometidos a esa asamblea. O sea, os representantes que salgan elegidos. E mentras non teñamos eso, as posibilidades de cambio van a ser mínimas. Nada máis. Hola, boas, eu chamome Sonia, son unha traballadora delegada da CUT. Nada, ocorriuseme unha idea que quería expoñela e despois xa farase ou non en función de se parece ben ou non. Como estades falando, pois hai distintas organizacións, que si a PA, que si o das AMPAs, que si un montón de organizacións diferentes, e claro, é o de sempre saímos os mismos. Se hai un problema que afecta a PA, pois van aquela xente que está metida no tema da PA. Cando hai un tema de AMPAs, eu tamén estive na AMPA do colexio do meu fillo, máis ou menos entendo e sei como funciona o tema das AMPAs, pois sempre van a cada sitio aqueles que tal. Entón, a miña proposta é, porque hai un montón de diálogo político e eu non entendo de política, só entendo de defender os dereitos que nos competen. Entón, a idea que me xurde ahora mesmo para un pouco poder xuntarnos dunha vez é, pois, ao mellor temos a ferramenta que son as redes sociais ou outro tipo de ferramentas, crear unha rede que se chame, ocurreseme, por exemplo, movementos sociais, que todos nos agreguemos e estamos en contacto un pouco para comunicarnos. Se Zapá ten un problema, mira, imos a ir tal día a protestar por tal. Eu o vexo, pois eu podo ir. E ao mellor van os 4 de sempre, máis 4 máis, pero xa son 8, xa non son só 4. E no tema das AMPAs igual, pois mira, eu hoxe non podo, pero pois outro compañeiro si pode. E xa non son 4, ao mellor son 6. E se nos vamos involucrando así, ao mellor vamos cada vez tamén concienciando os compañeiros e podendo cada vez ampliar un pouco máis. Pero temos que facer algo xa para poder xuntarnos. Está ben vir aquí, falar, pero se non facemos algo para poder decir, pois vamos xa, vamos marchar de aquí e vamos marchar coa idea de si estivo moi ben a xuntanza, pero despois, que? Por outro lado, tamén quería un pouco decir
que me gustou a xuntanza, que un pouco me pesa que seamos tan poucos, me gustado que hubiera xente de pé polos pasillos, non é así. E tamén outra cousa que percibo é que a metade, ou un pouco máis da metade, son xente que xa leva un largo camiño recorrido e somos poucos, por desgraza, da xente nova que nos involucramos neste tipo de sindicalismo, de movimentos sociais, que creo que deberíamos ser máis, porque, ao fin e ao cabo, nos estamos perdendo o que vos, con todos os respetos máis maiores, no seu momento loitastes tanto e defendestes tanto, nós non estamos respondendo da maneira correcta. Grazas. O bo que ten, díxose, non por decir, cando comezou este acto, de que se planteara aberto precisamente para non coartar, para non tutelar e que se vera liberdade a hora de falar, de expresarse, de opinar, etc. Non? Eu penso que eso está moi ben. Logo, en todo caso, estará na nosa responsabilidade de autocontención democrática, de saber enfiar precisamente para chegar a conclusións. E eu, pola hora, oxalá a moitas máis intervencións, vou tratar de ser breve, penso que chega o momento de enfiar as conclusións en positivo. É obvio que isto é un paso adiante. Podría haber máis xente, podríase falar mellor, podríase ter as cousas máis preparadas, é un paso adiante máis. É obvio tamén que todos quixéramos que a velocidade, os tempos foran moito máis veloces para lograr os nosos objetivos. Non nos podemos enganar. Poño un exemplo. Vos pensades que os que estamos aquí, moitísimos movimentos sociais, os que estades, os que estamos e os que non están, nos coñeceríamos se non houbera un espacio de confluencia que foi as marchas da dignidade? Eu non o citei na miña intervención. Outros compañeiros sí. Sería imposible. Así de claro. Deuse un paso práctico de calidade histórico. Pero da historia non se vive, hai que ir máis alá, hai que vigorizar, hai que refrescar. Entón, estamos claros de que a marginalidade legitima o régimen, o sistema. Un pode ser moi radical, pode decir que é o que sea, pode ter, efectivamente, como decía o camarada, un libro así de jordo, o Corán tamén é outro libro, pero eso non sirve para nada, máis que para legitimar o régimen. O régimen interesa en marxinais para decir que hai democracia, e para decir que aquí todo Dios pode falar e opinar, para nada. Entón, concretando, alguén falou, e estes días, entre as charlas, as conversas que vimos mantendo, pois, compañeiros e compañeiras de distintos ámbitos, falábamos efectivamente de dar pasos prácticos. E un paso práctico que non vamos a parilo nin perfeccionalos aquí, a mí se me ocurre, o citou, lembrome de Paco e máis de alguén máis, antes que temos que facer un calendario de obrigado cumprimento. E cando falamos de unidade, estamos falando de unidade unitaria. É certo as diagnoses que se fixeron aquí, o que decía o camarada Ricardo, isto fai 80 anos o abordaba directamente o sindicalismo de clase, ou hoxe non. Pero que, desde o meu punto de vista, iso é irretornable, porque o perfil da sociedade da loita de clases evoluiu de tal maneira que temos que enfrentar as distintas loitas desde un punto de vista sectorial. Non hai máis remedio. Estamos neso. Entón, eu diría que a unidade temos que montala nese planteamento de ir do concreto ao global e do global ao concreto. E o que pasa é que temos que ter autocontención suficiente, a responsabilidade suficiente para saber o que o meu libro é tan importante como o dos demais, pero non máis importante que o dos demais. Entón, se eu acordo con todos vos un calendario de obrigado cumprimento, a que calquera de vos, cando fai un acto, no ámbito que sea, vai ao calendario ou se guía polos partidos de Madrid ou Barcelona, mirade que bochorno. A que extremos de degradación chegaron as persoas. Un minuto. Verdad que sí?
Bueno, nós podemos ter un calendario pactado donde efectivamente hai días que temos que someternos no sindicato, na organización de veciños, a ese calendario. Non vamos a facer aquí, pero eu fago un chamamento para ir concretando a que nun plazo curto de tempo nos sentemos todos e todas con representantes legitimados, non con cousas raras de escoito aquí, despois vou a levar, vou a debatir e vou a volver. Eso é destrutivo. Eso é destrutivo, eso é traballar por régimen, é acordar. E a partir de aí ganamos. Porque na concentración, xa dixen antes, heroica da SPAD, en vez de estar 30, van a estar 70. A visualización vai a ser outra. E quen di da SPAD, di do traballo arduo de ninguéns, ou di de Acouga, ou do outro. E, por suposto, tamén do noso sindicato. Rematei. E eu diría de concretar o primeiro compromiso, a parte do calendario, no tema guerra. Eu penso que hai que manter unha garantía de pluralidade e, sobre todo, de radicalidade contra algo extremo como é a guerra. E os que estamos e as que estamos aquí podemos ter esa capacidade, si queremos, para a semana seguinte, adquirir un compromiso e despois sentarnos e concretar ese calendario. Grazas. Bueno, se me adelantó un poco Camaño, pero hay una cosa. Yo fui el que mencionó antes lo del calendario, o sea, a modo de resumen un poco de lo que hemos estado hablando antes de esto, ¿no? De calendario, de alguna forma construir, artellar, o como se quiera llamar, una plataforma contra la guerra. Bien. En concreto, para ir concretando, porque he visto que hay gente que se está quejando de esto. Vamos a ver. El calendario es fácil. ¿Quién no está a favor de hacer un calendario? ¿Quién? Levante la mano. O sea, ¿los demás estamos todos a favor de hacer un calendario? ¿Correcto? Sí. Bien. Pues si estamos todos a favor de hacer un calendario, ahora uno de la CUT, a mí me da igual, o yo, vamos a coger las señas de la persona representante del colectivo, de la persona simplemente que quiere, y para quedar un día y elaborar ese calendario. Pienso que los criterios más o menos se están estableciendo o se pueden establecer. Yo lo digo como para ir avanzando, ¿no? Entonces, cogemos los datos de la gente que quiere participar en el calendario. Yo creo que como estamos todos de acuerdo, simplemente para no ahora empezar aquí a qué días y tal, y luego concretar. Luego hubo una persona que habló ahí de las redes, me parece muy bien, concretar el encuentro. Yo le propongo a la CUT que lo haga, el encuentro que tenga una especie de hilo, de blog, de lo que quiera, dentro de las redes, donde la gente que se va a reunir para hacer el calendario, a lo mejor estoy siendo muy atrevido, la gente que se va a reunir para hacer el calendario lo va a publicar, recoger esto en días, todo esto en días, porque la premura está ahí a tope, ¿no? Entonces, eso, yo lo que digo, para concretar, ahora que se tomará nota de los colectivos que quieran elaborar el calendario, el criterio se ha establecido, y otro punto importante que estamos obligados a ello, es cómo artellar, construir ese movimiento contra la guerra. Galicia contra la guerra, ¿cómo hacerlo? Pienso que se puede hacer de la misma manera o similar, ¿no? Quedar la gente y concretar. Hay una cosa que es importante, y yo pienso que, quizás porque por eso nació la Asamblea, pienso que es importante el hecho de que cada representante de los colectivos tenga un poco de autonomía. O sea, se toma una decisión, si acaso el colectivo no se la quiere rectificar o reafirmar, pues será otro problema a tratar. Pero pienso que es de obligación empezar a cumplir los objetivos y empezar a caminar todos juntos, con la generosidad propia que habíamos hablado y tal. Pero ya no me voy a repetir más. Si a alguno se le ocurre hacerlo de otra manera, que lo diga. Se coge nota de la gente que quiera participar en la elaboración de calendario y en la elaboración o las ideas que haya para crear lo de Galicia contra la guerra, y a partir de ahí, pues, ya está. No hay más que decir.
Parece ben ou non? O venga, apuntaros. A intervención que iba a facer vai un pouco na liña tanto de Manolo como de Paco, non? Pero eu creo que hai que facer outras dúas reflexións a maiores. Unha, estamos falando dun calendario, pero hai que preguntarse calendario de que? De que? Vamos a facer un calendario de que? De festividades? No, temos que, o meu entender, o que temos que facer é un calendario de movilizacións. Entón, eso leva a outro debate. Que movilizacións? Si facemos unhas manifestacións periódicas, si facemos concentracións periódicas, que é ese calendario? O meu entender, creo que debe ser pois unha manifestación mensual ou como que irades, ou unha concentración mensual, e creo que debe ter o protagonismo debe ser rotatorio. Somos moitos movimentos sociais, os sindicatos, etc., e o protagonismo creo que debe ir rotando en esas movilizacións ou en ese calendario que estamos a falar. É dicir, si este protagonismo ou polas datas convén que fale ahora a PA e que sexa ela que leve o peso, pois que sexa a PA ou incluso o propio calendario das cousas que van pasando nos obrigarían a modificar ese mesmo calendario, non? Creo que temos que estar en esa liña de pensamento e, sobre todo, aquí estamos falando da necesidade, entendemos cal é a problemática, coincidimos na análise, pero temos que dar un paso de xenerosidade, é dicir, sabendo que aquí os protagonismos e os primeiros pasos non lle corresponden a ninguén, nos corresponden a todos e a todas en pé de igualdade. Non, eso temos que telo moi claro, porque senón van a aparecer pois esas diferenzas, esas peleas absurdas que levan sempre as disgregacións destes movimentos. Era un pouco nesa liña, non? Porque senón vamos a limitarnos a ter pequenos éxitos e grandes derrotas, non? Que é o que nos está pasando ata agora. Vamos a revertir esa situación, ter poucas derrotas é un gran éxito, non? E temos que construílo entre todas. Ben, bos días, eu son Isabel Vilalba, son a secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego, pero non vos vou falar da nosa loita ou da nosa axenda particular, de por que se considera que non temos dereito a ter ningún ingreso e directamente a arruinarnos. Vou vos falar de algo que para nós é esencial. Eu creo que o sistema é perfectamente capaz de... Nós estivemos nas rúas, nalgúna cidade galega non fai moito tempo, pois 7, 8 días pechando totalmente toda a cidade, non? Pero o sistema é capaz de aguantar eso, non ten ningún problema. E eu creo que a cuestión é que temos que ir ao fondo do sistema. Antes, non é antes, en xeral vexo certas dúbidas a cuestión de non somos políticos, non? Ao contrario, somos moi políticos e temos que aclarar moi claramente. Outra cousa é a cuestión partidaria, esa é outra historia, non? E eu creo que temos que clarificarnos moito, porque se saímos á rúa, a maioría da cidadanía de Vigo seguramente está totalmente en contra de que se desmantele a sanidade pública, de que pase o que está pasando cos compañeiros que teñen a hepatite C, ou está totalmente en contra de que se recorten dereitos laborais. Na maioría, supoño que sí, non? Pero cando non se identifica que este sistema se basea no empobrecemento, na desigualdade, na morte das persoas, no asasinato das persoas, como antes decía algún compañeiro, das persoas que se desesperan porque esta fraude colectiva nos arruína, nos leva á desesperación, das mulleres asasinadas, que non é unha coña, 500 mulleres nos últimos 5 anos foi asasinadas tamén por este sistema, porque este sistema é fascista, é capitalista e é patriarcal tamén, non? E non se entende que non podemos loitar, enfrontar unha desigualdade se non as enfrontamos todas. Temos que enfrontar todas e cada unha para construir unha verdadeira alternativa. E nós temos que politizarnos todos os días e cada día onde vivimos, na nosa vida, no noso centro de traballo, na nosa escola, no noso lugar. E eu creo que cando nos politicemos no noso día a día, o sistema si nos terá medo. E seremos capaces de cambiálo. Eu non confío nada en pedirlle a un Feijóo ou un Rajoy. Non teño ningunha confianza. Eu creo que temos que moverlle as bases de outra maneira e construir nós. Nós non podemos
só pedir, porque esa xente non está para outra cousa, responde a outros obxectivos moi ben artellados, non? Entón, eu creo que nós temos que construir, e temos que construir desde cada centro de traballo, desde as nosas vidas, desde os nosos hospitais, desde as nosas escolas, e con esas claves, non? Bueno, isto é moi etéreo, no concreto estou moi de acordo, non? En compartir as loitas, a información, os calendarios. Ás veces non é facer ao mellor, incluso neste caso podenos xuntar unha acción conxunta que é a guerra, non? Tennos que indignar, pero non só as mortes de París, as de Irak, as de Siria, as do Líbano, as de todos os outros sitios, non? As daqui tamén, as da xente que se suicida ou que se desespera. E eu creo que pode ser isto unha cuestión, un momento dado, unha campaña que nos una a todos xuntos, e que esa participación dos colectivos pase por unha asunción de todas e cada unha das persoas que participamos no colectivo. E outras veces será que nese calendario non é nada alleo a todos os colectivos, ao mellor é unha loita dun colectivo, pois dos que están na sanidade, ou é unha loita dos que están noutro ámbito, non? Pero temos que artellarnos, e calquera outro cambio que queiramos de calado pasa pola nosa articulación como sociedade que queremos outras políticas para a xente, e non para as multinacionales, e para o capital, e para o fascismo. Bueno, graciñas. Hola, chamome Xiao. Eu quería, dame pena que non este aquí, que Costas, que marchase, porque quedoume do que falou aquí antes unha palabra, case. Case todos reciben o medicamento para hepatitis C. Que é ese case? Ese case son os parias dos parias. A xente que está nas cadeas, a xente que está nos CIES, a xente que non ten papéis, a xente que non está representada por ninguén. Eses son os parias de nós que somos os parias deses ricos capitalistas. Non nos esquezamos. Nada máis, gracias. Bos días a todas e a todos. Son ferroviario, son un membro máis, un componente máis da clase traballadora, e son sindicalista. Estamos, primeiro parabenizar ou dar os parabéns pola palabra atopada para convocarnos hoxe. Encontro é unha palabra moi importante. É algo que eu, personalmente, pertenzo ao sindicato ferroviario, a intersindical, levamos buscando de fai máis de 10 anos, puntos de encontro. Estivemos en un montón de sitios, moita xente da calle aquí me coñece ou me ten visto en moitas xuntanzas, en moitas manifestacións, e poucas veces falo do ferrocarril, eu son ferroviario. Pero é que o problema que temos no ferrocarril, xa se dixo aquí moitas veces, é o mesmo problema que existe noutros sectores e noutros ámbitos, non? Por lo tanto, eu creo que a palabra encontro, que é algo que nós vimos buscando fai moito tempo, é moi importante, é isto, encontro sindical, porque o encontro é un punto de encontro donde nos vamos a xuntar, donde nos estamos xuntando aquí hoxe todos, pero para buscar unha saída conxunta, que ese é o punto de inflexión que creo que hai que loitar. Mirade, o tema que nos levou a nós a constituirnos como sindicato, o sindicato ferroviario, é un mismo tema que xurdiu en un montón de organizacións, porque o sindicalismo está atomizado por culpa das grandes corporacións sindicais que o sistema conseguiu domesticar, non? Esas saídas para defender cada unha a súa parcela foi o que nos levou a atomizar e sigue levándonos a atomizar, pero tennos que levar a este punto de encontro tamén para volver a empezar e volver a unirnos, porque o importante é a unidade de clase. Eu dixen que formo parte da clase traballadora porque o problema dos parias que decía ahora o compañeiro, os parias tamén son os nosos, non? A xuventude que se marcha que emigra porque non ten posibilidades aquí son os nosos, é a nosa xente. A xente que desafiuzan son os nosos tamén. Somos clase e temos que, como clase, loitar contra a clase que nos está a zurrar. Eu creo que o punto que se ven plantexando xa a esta altura do debate é interesante, ver como nos organizamos, non?
Moitas veces intentamos facelo xa, hai datas no calendario que son moi importantes, non? O 1º de maio para o sindicalismo e para a clase traballadora é importantísimo. Eu creo que ese é un punto culminante e denigrante ver que hai 4, 5 ou 6 manifestacións cando todos somos clase, non? O sea, ese é unha data no calendario que eu propoño que se fixe como concreta, pero seguramente que hai moitas máis. Como mínimo unha vez ao mes que decía Ricardo, eu creo que hai que xuntarse nun encontro de todos. Despois chamémoslle, poñámoslle o apellido que haya que poñer, non? A organización das marchas da dignidade funcionou e sigue funcionando, se non están mortas as marchas da dignidade. Se non marchamos nos encontramos, pero a dignidade sigue estando aí. Eu creo que ten que ser unha palabra que ten que permanecer e que nos ten que motivar e que nos ten que mover, que ten que ser un motor, non? Como nos organizamos nas marchas da dignidade con esa pluralidade, con esa horizontalidade e con esa transversalidade, eu creo que é a maneira de facelo, porque funcionou e nos xuntou a todos os que estamos aquí, probablemente a casi 80 ou 90% dos que estamos aquí nos temos atopado en algunha desas xuntanzas. Eu creo que esa é a maneira de facelo, de xuntarnos, de vernos a nivel local, a nivel comarcal e tamén a nivel de Galicia. Porque a guerra hoxe é un tema que é importante, pero dadevos conta de que a guerra é un instrumento máis do capitalismo. É un instrumento máis que chegan a utilizalo agora. Por qué? Porque ao mellor é que non están con todas consigo, porque están vendo que a revolta é inminente e teñen que utilizar isto tamén para amedrentarnos. Por lo tanto, eu penso que o camiño emprendido, o calendario, a xuntanza, fixar como mínimo unha vez ao mes, un encontro de todos e de todas é importante. Ben, non tiña pensado intervir, pero, bueno, ao fío das intervencións que se veñen dando, vamos a ver, parece que se expón un sentimento. Se hoxe conseguíramos elaborar aquí toda unha folla de ruta de como organizarse, de como marchar, esa solución entusiasmaría, pero sería falsa. Isto penso que hai que repetilo. A esquerda ten un gran problema, entre outros, é a falta de constancia na militancia. Non hai sentido de perseverar. E trátase de perseverar. Porque eles perseveran todos os días e de que maneira? Trátase de militancia social, activa e perseverando. O exemplo das nais da Praza de Maio, cando unhas cantas decidiron todos os xoves plantarse ali, estuveron aí aguantando meses e anos, e o seu mensaxe trasladouse ao mundo inteiro. Pois queda que aguantar moitos xoves, e ao mellor moitos vendres e hasta moitos domingos. Isto que estamos a facer precisamente para esbozar polo menos un formato de coordinación colectiva, é necesario volver a vernos. Eu, en este sentido, non sei, é cuestión de ver en canto tempo, pero desde logo hai que falar en meses, porque outra cousa que lle pasa á esquerda, desde o meu punto de vista, é só o meu, é que resulta que facemos unha acción puntual, vamos ali, gritámoslle e volvemos para casa. Non é exactamente así, pero parece bastante así. Entonces digo, perseverancia, compromiso de militancia, e isto hai que volver a facelo. E hai que deixar espacios incluso para a formación e o coñecemento social. Bueno, prácticamente dixen todo o que quería dicir. A veces pareceme que me vou alargar moito e suelo facelo e non debo facelo, pero trátase deso. Eu propoño que nos volvamos a xuntar, que determinamos cantos. Eu non me atrevo agora a dicir se un mes ou 2 meses, pero isto hai que facelo regular. Porque senón, bueno, despois suele pasar así, eu, polo menos, é o que aprecio eu. Entonces, se non superamos eso, vexo moi difícil de que realmente todos os desexos que manifestamos aquí se poidan materializar en un sentido positivo. No, rápidamente, eu creo que efectivamente algunhas cousas xa se conseguiron, o cual que hai que eu
creo que temos que felicitarnos en ese sentido, a necesidade de vernos permanentemente, todos a que se traballe polo tema contra a guerra. Eu creo que o tema contra a guerra non é un tema secundario, para min é un tema crucial, porque o capitalismo non se desenvolve sin guerra. Están habendo movimientos de capitales dos bancos de aquí para seus accionistas automáticamente dirigir as súas accións ao sobreinvestimento de guerra. Pero solo un par de elementos de reflexión, que é dicir, eu non creo nos encontros rituales. Eu creo que a movilización significa toma de conciencia, debate e movilización na rúa. Entonces, a construción do poder popular, eu creo que ten que basarse nestes pilares. O análisis de onde vimos, onde queremos ir, ese análisis de memoria, debate de como temos que facer, evidentemente, e mostrarlo na rúa. Eu creo que son os tres pés donde debíamos camiñar, porque ollo de convertir en rituales os nosos movimentos políticos sociales. Eso sempre ten ese peligro. E por último, terminar que a loita que fixemos no novo hospital é unha loita fundamentalmente dun colectivo, pero que rachamos a Lei 15 de 97. Que foi a Lei 15 de 97? Foi a privatización do sistema sanitario público firmado polo PP, polo PSOE, por Convergencia e Unión, polo PNV e por Coalición Canaria. Digo, porque agora vai haber unhas eleccións, eu os pido por favor que consultedes os programas, porque todas as forzas políticas van a decir que defenden a sanidade pública. Todas as forzas políticas van a decidir que defenden a sanidade pública. Entonces nós temos que pelear, e habrá que facer un debate tamén, esa construcción popular pasa por aí, polo debate, o análisis, que queremos unha saúde pública de calidade universal e de xestión directa. Que quere decir? Que nin a cociña se vai a privatizar. A cociña forma parte tamén da asistencia sanitaria pública. Gracias. Sí, bons días. Eu me chamo Antón. Decir que para min hoxe é un día moi importante nesta cidade. Quería agradecerlle a CUT que hayan tido este atrevemento en estes momentos de xuntarnos un sábado. Vexo que hai un número importante de xente, por unha parte xente moi nova, por outra parte xente bastante maior, tamén persoas ca cabeza moi ben amueblada, con un discurso eu creo que é moi interesante. Por lo tanto, eu inda que estemos moi desesperados por momentos, eu creo que estas cousas son un aire fresco que pode axudarnos a pensar que é posible resistir e mudar esta sociedade que non nos está gustando. Decir que algunhas veces facemos cousas e despois non evaluamos, non? A mí me parece que o diagnóstico está moi ben feito, porque o propio encontro de sindicalismo, movimentos sociales, me parece que está feito con moita intención, é moi sabio decirlo así e pensarlo así, e, por lo tanto, esta unidade sindical e organizacións sociais me parece que é indispensable en estes momentos, que é un instrumento útil e, por lo tanto, a convocatoria tal como foi feita xa me parece que está moi acertada, non? Decir que aquí en Vigo en estes momentos hai un intento de organizar esta coordinación, este encontro, que hai uns colectivos que nos estamos xuntando a través dunha coordinadora de colectivos sociales, e que a través de aí, precisamente, a mí me parece porque xa está camiñando con moitos defectos, con moitas miserias, con moitas ausencias posiblemente, pero é o que temos, inda que sea un instrumento en estes momentos que non está ben engrasado. E, por lo tanto, a mí me parece que tampouco habría por que crear novas estruturas. A que hai que renovarla, hai que evaluar, eu creo que aí dentro destes colectivos sociales hai que evaluar o que se está facendo e como darlle un pulo. Por lo tanto, para ese calendario que se está falando dele aquí, que eu creo que sí que é importante facelo, pero posiblemente non é hoxe esta estrutura desde onde facelo, pero sí saber que ese instrumento está aí. E se ese instrumento hai que melloralo, hai que cambialo, hai que
Eu creo que hai que constantemente, hai que saber facer ben os diagnósticos, pasar a acción e despois ser quen de evaluar o que estamos facendo, evaluarlo entre todos. Eu, polo tanto, decir que eu agradezco moito a CUT que hayan tido este atrevemento de poñer en marcha hoxe isto, que non somos pouca xente que estamos hoxe aquí e que, polo tanto, eu creo que hai moita esperanza. É dicir que nós, os que estamos aquí, non estamos en guerra. Gracias. Bueno, vamos a reducir o tempo porque acabo de vir unha compañeira que queren pechar, así que o mínimo... Sí, é unha mágoa, pero bueno, isto manda, non? Vamos a ver, vou a ser brevísimo. Eu penso que a intervención que acaba de facer o compañeiro que acaba de falar está absolutamente atinada. É algo que se nos esqueceu de decir aquí, que nunca xamais pretenderíamos suplantar nada do que existe. Todo é compatible. O digo pola Asamblea de Movimentos Sociais. Está ben cada máis o dixeras, non? Eso que queda absolutamente claro. O importante é o encontro que decía Costolla. Donde sesa? En Colla, en Teis, en Alcabre, no Morrazo, en Porriño. O importante é o encontro. E o importante é o cerne dos conceptos do que vamos a defender. Entón, como o tempo agobia, eu penso que recollendo, e cuidado, recollendo, non manipulando o expresado aquí, os sentimentos expresados aquí en base á proposta que fixo inicialmente Paco, eu diría que adquiríramos todos e todas o compromiso de un plazo aproximadamente de un mes, eu diría que xaneiro, por razóns tamén que aquí se citaron, hubo xente que falou de eleccións, de procesos, de non sei que, todo eso ao final son historias que queiras ou non se queira veñen tamén a condicionar outro tipo de cousas. No mes de xaneiro, sí ou sí, o compromiso de volvernos a ver, e incluso de mellorar a convocatoria, incluso de mellorala. E a partir de aí, efectivamente, establecer ese calendario con eses contidos, que é o que decía Ricardo antes, é dicir, o calendario, hai que decir, sí, domingo 7, pero en base a que, ou para que, ou cando, ou donde, non? É dicir, ese tipo de cousas. E ser constructivos, me parece fundamental. Temos que vir a isto con cousas estudiadas, perfiladas, e sobre todo ca generosidade de saber que o que ti planteas é respetable, pero o dos demais é tan respetable como o teu. E non podemos vir aquí partindo... eu penso que isto foi ben, hoxe, foi realmente ben, de que un tenga razón e os demais teñen a mitad da razón, non? Eso me parecen planteamentos absolutamente desquiciantes. E logo, para rematar, tema guerra. É algo que estuvo pululando, non precisamente pola pancarta, estuvo presente indiscutiblemente e inequívocamente no ambiente desta Asamblea e do mundo e da terra. Temos que afrontalo xa. Eu me atrevo, por suposto con voso consentimento, espero que a vosa aprobación, a facer un planteamento claro. Vai haber xogo de siglas, xogo de oportunismo, xogo de conceptual, incluso respecto da guerra, si a guerra con balas si, misiles non, si o terrorismo este é bo, aquele é malo, ese tipo de temas, como decía a camarada Isabel Villalba, nos condenamos todo tipo de violencia, todo tipo de violencia. E, por suposto, temos que, nun momento dado, apellidala. Hai unha violencia que se utiliza, que ven derivada de outra violencia estrutural máis salvaxe e máis escandalosa que é a do capitalismo en Siria, en Irak, en Libia, etc. Entón eu fago unha proposta, e perdonade que me estenda, o próximo sábado, a 6 da tarde, convocatoria de todos os movimentos sociais contra a guerra. A guerra non vai rematar, seguramente vamos a ter que salir moitos sábados, moitos xoves ou moito o que sea, en Vigo, no marco en Vigo. Falo de Vigo, e aquí hai compañeiros e compañeiras que non son de Vigo, de Compostela, beso por aí, de outros lugares, habrá que activar isto da maneira que se poida, non? Pero na medida que poidamos ser testigos para comezar, eu faría ese planteamento. Os movimentos sociais, non temos, sea coordinadora, sea o que sea, chamamos a estar na rúa, frente a guerra, frente ao OTAN, iso é moi importante. O sábado, o vindeiro sábado, a 6 da tarde, no marco. Parece ben a proposta? Parece ben a proposta, por favor?
Bueno, pois temos xa o tempo acotado, estamos sobrepasando o límite e as compañeras que abriron o local teñen un horario laboral que acaba unha e seguro que non lles van a pagar horas extras porque Caballero ten que prender moitas luces na cidade de Vigo e non lle van a dar os cartos con isto do Nadal, entón non creo que lles paguen máis horas extras. Temos que pechar o acto. Decíalo ahora Manolo, non? Pensamos que foi que en positivo pechámolo porque houbo unha coincidencia na análise social e política que estamos a vivir e polo menos hai un principio de acordo do que temos que facer. Ahora hai que poñelo a andar e a traballar. Grazas a todos e a todas por vir e ánimo que temos moito que facer.